Anyalaki din! Sa dino ti papanam, Lando. Nakapulis ka mat. Pagsayaatan ti papanak, imeng bakit? Anya manin apagsayaatan nga ibagbagam dita, Lando. Nagadulakit din na damdamagam. Basta pagsayaatan ti papanak. Ay. Kalukwan sa manin ti papanama si Kalakay. Anya laki din. Sumanao ka, imeng. Di naklata ka di baybayan. Am-amukan, Lando. Awan pa'y nasayaat nga inaramid mo iti biyag mo. Innakaon. Disturbo ka iti pagnak. Ore din ako nilakaman iti karag na madamdama. Mga anak ni di papanak. Nagawahan tayo tag-party ti baboy, tani aldawan. Sumangputin, dagiti agpaskawn. Na kaya babae, da kayo ti makamu ka dagiti Ricardo ah. Wan, da kaming ti makamu kadagi ti pang Ricardo. Di kay une agdandanag. Ay, madanagan ang arutan ni aldawan. Sumangputin, dagiti agpaskawn. Lumabasak pa'y! Ni pare lando dyan nagpukaw alumabas. Lumabasak ko na! Wan pare, lumabas ka lata. Agpadaya mo't ni Lando. Anya ngay ti aramiden na dita. Mapan siguro di karayan ah. Anya ngay kumati aramiden na ije karayan kan. Ha? Nagsublimat. Ni, nagsublim ang agpaisaw. Lumabasak pa'y, pare Pedro! Ay, wan pare lando, lumabas ka lata. Mapanak di talaod, pare! Wan pare, mapan ka lata jilao. Nagado at tao ti matindar iti birthday party. Kabagyan siguro amin dayta dyan nagpapaskan. Nalabit ah. Sa bagay, adu mo tinaparte ababoy. Kasano numatukul ti aklo ako na dapit raw. Di tay parikot daytan, gaputan na tangdanan tay lang mat nga agparty kan aglutaw. Sa bagay ah. Lumabasak pa'y! Na, itay pa alumanabas ni Parlan daw. Ay amo ko no nya ti gagaraon na dayta. Ha? Umay lakit di makipangan. Isu nga agpapansin. Ay sinalbagan na Parlan daw ta nagpuskol, ti panagrurupa na. Saan mo't amabalin nga awisan ta ditoy, ta saan mo't ada tayo tinagpapaskan. Sa bali mo't a tao. Ha? Ay sus, napanan ijelamisan nga ayan dagiti makmakan. Sus, kababain, ta saan mo't nga imbita daw. Nagadun dagito'y amakmakan, Lando. Sa dino tinangalaam ka dagito'y amakmakan. Anya lakit din ni imeng. Di ka nagdamag. Tinapatag. Adaw, timakmakan, anayawid ko. Ay. Inggaraw mo manen ti jak kayat nga ugalim, Lando. Naggapo iti pasken dagito'y amakmakan na niya. Sa dino pa'y kumangay, bakit? Ada nagpas ka ni Jamyanan. Isaw, tinagkapuan na kita makmakan. Kat, naimbitaran ka amapan makipangan? Ay saan? Ay salbag ka. Di ka lang nagbainan anapan nakipangan. Nangyawid ka pa'y iti makmakan. Anya laki din ni imeng. Saan mo't adakis tinaramid ko ah? Nagadupela sa dita. Mangan kakiday. Ramanam dagitan sangpet ko amakmakan. Oh, papanamlan daw, rabiin. Mapanak agpag na. Rabi mapan ka agpag na. Anya ti aramidam di tarwar. Agpag na nga rod, imeng. Ay maturog kan. Rabi una yan, Lando. Di kan rumrumar. Jak nga rod agtuglap, imeng. Tinak man pilitan na maturog, tas anak mata makaturturog. Kasanon no nakasabat ka ititiprong di tadalan. Pag-aramidan na ka pa itidakas. Asino ko mama ititiprong diti lugar tayaw? Awan titiprong diti lugar tayaw. Iso nga awan ti rumpang nga pagdanagam. Natangken at talaga ti ulom, Lando. Rumwar ka pa ila arab-rabi ay. Wala, innakaon. Di kan sumanao dita, imeng. Di na kun orayan na sumangpay. Paturog kan tulatan. Taparipid raw. Kanda giti kakadwa na pumaparti ti adda iti dayta balay. Ay, siguradaw nga daman ni nagpaskain. Adu ka tinagsangput a balikbayan ita diti lugar may. Idayjay. Idayjay manay na.
At da nagungik ababaw eh. Ay sigurado amang rugidan niyag partay. Sinalbagan na pare Pedraw. Di nagpaimot awisin niyo may tumulong agpartay. Bukbukudan damit latan. Nagalasin ti ugali day ta akong paray. Day siya manay. Duwan ababoy ti nagungay. Nalapit adwamot ababoy ti mapartay. Baknang ti akin balay iti day ta. Siguradong adumot ti may sagana. Na. Marikmik ti kaldeng. Kaya't asawan day ta. At dapay kalding apartyunda. Nagganasay na panagbiag no kasta. Ay. Nasken amaramanak dagiti maluto a karni ti baboy ken kaldeng. Ay, agtignay akaw na. Agin lalabas a kita yandang agparpartay. Ala, kartingan tayo tagparte kakabsat. Sumingising ti inay, nas ka na makaluto tayo ti makmakan. Mabasak pa, pare Pedraw. Ni mo pare lando ti lumabas kakadwa. Nagsapa mo ti na lumabas day ta. Lumabasak ko na, pare. Wayne, lumabas ka na taparay. Day dayan. Nagpalaudan nga imadayaw. Mas dawak man kang kuwana, ta nagsapa nga umarubayan. Ang mga ano, anda pa panan na. Ha? Apay manay. Nagsupli Bitaang! Ala, kung nagpweso, nagsupli. Lumabas man nandito ayan tayo ngagparpartay. Lumabasak pa, pare Pedraw. Ay kay lumabas ka lang taparilan daw. Papanamaya. Agsubli ang kijibalay. At nalipatak, pare. Ay sige, agawid ka nga rudan. Nimot lando ti umay dito'y Pedro. Lumabas lang day ta. Adamot imot na apala. O adaytan, asidagan dito'y ayan tayo. Pare Pedraw. Isubli ka untoy pala binulod ko kin ka. Ni, apay nga sublim dito. Kat saan mo't adito iti balay may parilan daw. Adda ka nga min ditaw eh. Iso dito imutin ati pang isubliak pare. Sika talaga. Itisumlatan di taigay, tayawid ko inton madamdama. Ay, pare Pedraw. Nay, madamamit gayam ti panagluto yaw pare. Uy, agpaskan di hawayano alakay. Kada kami may titinangdanan ng agpartikan aglutaw. Aya. Ne. Adamit gayam na luto makmakan di talamisaanan pare. Pagarmusaran, dagiti nagluto day ta. Ay, mabisina kaon. Diyan nagarmusar lanay. Mabalinto umay makipangan. Total, adumat tinalutaw. Ha? Isa na balay. Tumulong ang agluto no kwa. Ala mga alakan. Ingka mga ala iti pinggan mo ta, garmusar kan, landaw. Ay, agyaman na ka, pare Pedraw. Makmakan man ang tinsangput mo, Lando. Ay katuan iming bakit adaiga daw, pansit, adobo, kandad dumabay. Asina o tinagpaskan? Jay ngay, lakay ahawayanaw ijidaya. Inimbitaranda ka? Ay isahan, agin lalabas aklaeng itayanda pare Pedro nga glutlutaw. Anya? Ay kat inimbitarakon ati bagbagay, tapno makapanganak mo titikarnay. Ay salbag ka, Lando. Nagpuskol at talaga ti panagruprupam. Uray saan ka na imbitaran, mapan ka? Anya laki din ni Ming. Agsao manin. Mairan ranod ka matitar aramidag. Lumabasak pa dito'y paraangam, tatador. Nay, si kabagayam lang daw. Lumabas ka lang ta. Nay, madama kamot kayam ngagmirmirienda, tata. Way, lando ba raw? Pag-urayak kanilanay nga nakaw. Apay nila na tata. At nga min nang ibaw na kingkwa na. Napanggimatang iti pagrikadaw. Pagrika daw, kunayaw, tata. Way, adu arikado tigatangan nilanay. Kasangay ko nga may nintong bigat. So, partin mi man, di ka kay suna baboy ka.
Advance happy birthday, Tata Ador. Ay, agyaman na paraw. Adulaki dito may maki-birthday, Tata. May sa baboy ko naman. Ay, dagiti lang asidag, kakabagyan may tinimbitara. Basit mo la baboy, may sagana. Ah, Adalaki di pagsasangwan may nga kakabagyan, mapalina, inlan daw. maday. Maday talaga. Makaungetak. Apa yan, Lando? Asino ti kapungtot mo? Di nakpay inimbitaran ni Tata Ador ngagpas ka ni tangal daw. Anya? Nagsarsarita kami pa di kalman. Dagiti la kano asidag akakabagyan natin biteran na. Matlagayam. Apay, kabagyan na kaaya ni Tata Ador, Lando. Saan? Oh, apay nga rin ngagsaksakit tinakam mo, asaan ana imbitaran? Kaya't ko kumama ti makipangan. Ay salbag ka, Lando. Day talatan ti amom nga aramidan. Ha? Amo kaun teramida, Kimeng. Anya mananday taan na panunot mo. Mapanak agin lalabas si paraangan da Tata Ador. Bareng ayabandak nga may makipangan. Makitkitam ka diti makitkita, lanay. Wan, nilando mo ti lumabas. Agsipot-sipot, tumalangkyaw. Adaytan, lumabasan. Lumabasak, Laday. Pare Pedro. Kunakon kat, agin lalabas mananday ta. Lumabasak, kunak. Ay, lumabas ka lang, Lando. Ay, nakaw, Lanay. Lumabasak. Dayay, nagbuntog amag na. Pasaray ag sarimadeng. Nay, nagsublay. Nagsubling agpaiso. Adaytan, Lumabasak manan, Lanay. Pare Pedro. ay lumabas ka latta, Lando. Sinalbagay. Talaga adidag ayaban nga o may mga na. Imbag pa ni Pare Pedro. Taka na yung imbita daw. Ay. Maday. Madia talaga. Saan anasayati kastoy? Nasakit tinagam ka. Rumbeng kumamad nga ayabanda. Taumayat mat kumamakipangan. Ay, uwin. Uwin niya pa isaw. Ay, amo ka na. Ada na panunot ko nga ramiday. Tapno makaasidig ka kay balay dalanay. Agtignaya ka. Ni pare lang do ti sumunga dito ibalayaw, lanay. Hun nga agpaiso. Agin lalabas man nga taan. Ada mo imot na awasay. Ha? An-anon na kumadjawasay. Adaytan, nakaisom asumungan. Lanay, may kuman isubli to'y wasay yaw. Ha? Binulod ko dito yung awasay, di napalabas pa alawas kinitatang mo. Italaeng ka, nalagip kong isublay. Anya? Ni. Madamamot gaya mantikaan. Adumat gaya ti bisita yaw, Lanay. Ha? Wan, Lando. Idi sumlat tanday tawasay di taigid. Sige, Lanay. Aha. Ay, mapisina ka. Lanay, mabalin ka diti makipangan. Kwa? O sige, Lando. Ingka mangala iti pinggan mo. Tamangan kan. Agbain kamot iti aramidem, Lando. Napan ka manen nakipangan, asaan kamot ana imbitaran. Anya laki din, ni bakit? Di ka kitagyaban, tadamanin insangput ko makmakan. Jak kanen dagita nga insangput mo. Amangan no agsakit pa'y ti tiyan ko, amangan kadagita. No di mo kayat akanin, siyak timangan. Sayang dagita makmakan. Sika ti pagsasaritaan dagiti ka aruba, Lando. Agin lalabas ka kano, iti ayan dagiti agparpartaken aglutluto iti pasken. Anya kumangay ti bibiyang dagiti karuba. Umapal dalang Agbain ka kumamalt, Lando. Urayam nga imbitaran da ka dagiti ka aruba. Saan mo nga imbitaran ti bagbagem? Anya laki din ni Imeng. Sumardeng ka na sumanao.
Lumabasak pa'y, nananing. Nay, si kaamot gayam lando. Nay, madamamot ipaskin dito balayaw. Kasangay ko ngamin ita. Iswa nagsagana akmat para kadagiti anak ko kan apo ko. Aya, Papanam ngay barok. ako lumabasak lang, nananing. Sinalbagay, di nakmat awisin na makipangan. Isupay mat nga rin ginagarak dito. Ay, imot abak-bakatan. Ada ka di ibagbagam lando. Ay, awan, nananing. Sige, inakaw. Awanan ba inday ta bakit anay? Saan ang makarik na? Nagalas lang aro din abakag. Nagalas pa iti ugali na. Di ka magmag na dita lando. Naganak day aso mi dita. Anya? Ay, sinalbag! Ay, nagdakil nga asaw! Ngarngaram na kaon! Ay! Kinagat na akong ti asawan na ikaw! Nagsakay! Ay! Dayta ti maganab mo nga ginlalabas. Dayta lamak makan ti adda di ka panunot mo. Anya nga ita, kinagat na kan di nagdakil nga aso ni Nana Aneng. Nagsakit ti kinagat ti asaw, bakay. Ay, pasol mo matlang ti amin, lando. Agnakam kamot siguro itan. Daytay kumasaan kan ama kapagnakal tapno agsardeng kan ama pan makipangpangan asaan kamot ana imbitaran. Nagsakit na talaga. Ay, itarayin na ako ni ospital. Dayta ti maganab mo, lando. Agnakam kay tan. Sakit na talaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Sa dino tayo ni Manang Baneng, Manang Juana. Aday tiruwar, ma'am. Sibsibo ka na dagiti masetas. Nasayat mat nga ro nagasta Manang. Agrubuatag nga rodan. O sige, agan-anad kayo, madam. Ayuan gayam. Sagbay amang idasar kayo di kanan ni Mama, ket saludsudan nyo pa, ino niya di kayat na kanan. Mga no, agreklamo manan. Wan, ma'am. Tulungak pa'y ni Baneng nga agsibog. Ta saan pa'y mo't anakariing ni Madam Loida. Ay saanan Manang Juana. Agdalos kayo kit di dito'y sala. Tapno makita yu adagos no makariing ni Mama. Naimbag abigat mo, Madam Loida. Aglisi ka man iti dalan ko, si Juana. Anya ti kayat yu akanan. Ta iso ti ilutok, madam. Saanan? Bilin nga mindaser kan ma'am, apakanan kayo no makariing kayo. Sa dino tayan ni Baneng. Aday tiruwar, madam. Madama sibsibugan na dagiti masetas. Si Kantiag Sibog, ni Baneng tibaon mo ditoy. Ang, Awanan tingam! Aramidam na niya ti bagbagak, tasyak ti bos ditoy, nalawang! wan, Ma'am Loida. Kunak tumot nga minken kawana. Siyakla ang tikayat ni Madam Loida. Saan mat asyak tinangibaon kan ka nga agsibog, Baneng? Nimot Cesar. Ngam imbes nga agboluntaryo ka. Anya nga'y tinaramid mo. Nalawag nga agpilpili ka iti trabaho. Anya kalakit din aya, Baneng. Sa anak mat akasta. No anya ti impaaramid ti bosta, kat isumat ti aramida. Apay nga min aya nga ipasam kanyak ti aramid mo. Ay na, di kan aglibak. Taamo kunday tangay style mo, Wana. Onay kan, Baneng. Tasyak pa'y ti dakas ita. Hoy, sika, Wana! Di mo disturbon ni Baneng. Nagadumanon nga bagbagam dita. Oh, nangagmut imbaga ni Madam Loida. Di na kano disturbon, Wana. Anya pa'y lang ter aramidam, Juana. Aglabakan na. Ang, sa anak pa'y anak kapagluto, iti pangaldawan tayo. Anya Madam Loida. kalakit din na ya, Juana. Kasla di mo ang motor aramidam. Kan may isa, saan kumot at trabaho ti aglaba, madam?
Trabaho ni Baning ti Aglaba. Nalipatan yung samot, madam. Di ko namkit agpilpili ka iti trabahom. Nukas tamot lang, ibagakin ni Cesar tay katanda ka. Saan kumamot akasta madam? Narigat mo't ngamin, nudyak maarami ti trabaho di balayo. Mga no siyak ti ungtan da sir kan, ma'am. Awanan tiyado payasaw. Ala, mapan mo alang dagiti murang iti silid ko, tay labam. Agraman dagiti kurtina kanulas. Ha? Siguraduam analabam anasaya. Tanusan, amumon na niya ti mabalin ang mapasamak, wana. Ay, naimbag pa'y ni Baning. Ure awan unay ti aramidan na. Kat isulat ta ti paborito ni Madam Loida. Ngam siya, kanayon na apagpupudutan. Ure awan matidakas nga aramida. Apay asi ka taglablaba, manang wana. Da kayo matgayam, Sir Cesar? Apay asi ka taglablaba, kunak. Kwa sir? Saan ka di at trabaho ni Baning taglaba? Wan, ngamawan ngamin ti aramida. Isu asya kung tinagboluntaryo nga aglaba, sir. Anya? Anya nga ron aramida ni Baning no si kamag gayam taglablaba? Anya kay lakit din aya, sir. Okay lang kanya. Kabaalakbang. Bueno, ni mamamanan tinang ibaon kada kayo. Ay, saan, sir? Kas iti ko nakitay, siyak tinagboluntaryo. Apay ngagbuy-buya ka lang ititibay, manang Baneng. Adda ka matgayaman, Sir Cesar. Itaman pa'y anasapang ka anagawin. Isalodsod ko tisong bata manang. Asino tinang ibaga mabalin mo tagbuya ititibay? Kat saan pa'y matanalpas ti trabaho yo? Kwa ngamin, sir. Anya ako imbis at tulungam ni Manang Juana nga aglaba, tatrabaho mo taglaba. Day tagbuy-buya kidi ititibi ti pangpangrunam. Di mong tan ni Baneng, Cesar, anak ko. Siyak tinagibag, ang mabalin na tagbuyay ti TV no kayat na. Mama, Dahi tatipod no, anak ko. Sana bali, tabasit lang mati malaban. Kabalanan ni Juan ang aramidan day ta. tsak magustuhan ti kasta mama. Anya man ang tidakas ngay narabid ko. Agpudno kayo mang kanyak, mama. Adda ka di paborito yo kadagiti katulong tayo. Ngamin, kasla parigatin yung mituna, Jamaysa. Jamaysa, agbuy-buya lang iti TV. Katanya nga ro dito. Agtrabaho, tagsusweldo. Winangam saan na trabaho ni Manang Juana ti aglaba, mama. Agpadala ang disweldo da kan Manang Baning. Isu arumbang lang agtrabaho da adwa. Ay da, nagadumanon nga bagbagam si ka, Cesar. Ay, yan niya kay laki din aya, mama. Sana nasayaat nga dati paborito yung ababaunan. Kasano nung maupay Jamaysa? Amuyo mo't anarigat ti agsapol iti babaunan na mapagtalkan. Anya yung imbaga ni Mama Kanyak, Manong Cesar? Inungdam ka numan? Anya laki din ni mama. Saan ko nga inungtahan? Binagbagak lang. Isumati ko na na. Binagbagak lang nga din ko. Ngamin, adda ti paborito na. Apay mata na ibagam ti kasta, Mano. Itay simmang putak, nadanunak ni Manang Juana aglablaba. Trabaho mo di Manang Baneng ti aglaba, Manong? Day takit nga rod ading ko. Trabaho na ti aglaba. Ngam ni Manang Juana ti aglablaba. Tabising agbuy-buya iti TV ni Manang Baning. Anya? Amom ka din o sino tinangibaga mabalin na ti agbuya iti TV? Sino, Manong? Ni mama. Anya? Anya di aramidan nyo diti pagtrab-trabahwak, tatang. Ay, umay ka lang magbisitaan. Ahwan na anak ko. Anya kay lakit din aya, tatang. Kasano na makita da kayo ti among ko? Sa pa-istrikto dayjay ang Madam Loida. Ay, saan matsiguro? Pumanawag to adagaws. Kaya't kalaang makita. Ay, uwan gayam, at dati prutas kan basit anata nga intugot ko para itibus mo. Mala, idisuyo pa'y laang di tatang. Ay, adamat gayang bisita, Manang Juana. Ay, pasar ka ma. Saan na, ma'am?
Ay na, hala okay laan. Amangan ngamin no agungat ni Madam Loida. Ay, di ka madanagan. Tadaakmat. Day of ko ita. Malakit di. Pastra kam ti bisitam. Ta iti unag nga agsarita kayo. Agyaman at launay, ma'am. Ay, awan anyaman naman ang Juana. Nasingpot mo't gayam ti bakla abos mo, Juana anak ka. Wan tatang, nasingpot da Ma'am Kiko, kun Sir Cesar. Ni Madam Loida laang ti istrikto. Kaslag pilpili iti babaunan. Uray kaskasano, nagasat ka lang ta. Tadalata mo ti mangisakit ken ka iti daytoy balay. Wan nga rod tatang. No awan da Sir Cesar, kun Ma'am Kiko, ang mga no nabayagan a pimanawak ditoy. Ay ewan gayam, kaano nga gawid ka iti balay? Kailiw na kakano ni nanang mo. Kaya't nati umay ay di naman ngamin kabailan ti magna iti atayaw. Jack pa'y masigurado no kaano tatang. Ngam padasok to ti makisarita kini Sir Cesar. Ang mga no palubusan na nga agbakasyon. Ay kawan nabayag mo tayo na saan ka nagaw away. Dapat bisita ni Juana, Baning. Dayjay ka di ti asawa na. Ah? Saan, madam? Tatang na dayjay. Single pa'y laang ni Juana niya. Aya, Wan, madam. Husto tinangigyo. Ay, masaludsod ko man, madam. Mabalin matgayam tagbisita dito'y balayo. asino tinagibaga? Kat no pinastrek ni Juana ti bisita na, madam. Bayam, kasaritak to day ta Juana. Sana nagpakada kanya. Madakit din pinastrak na bisita na. Kasanulangan nagtatakaw day talakay. Asino jay bisita ni Juana, Kiko anak ko. Ni Tata Goryo, mama. Isugayam da dyan ni Tatang na. Asino tinangibaga mabalin na pastrakan dagiti bisita na dito'y balay. Mama, anya kay lakid din. Aya. Kanayon lang na pagpupudutan yun ni Manang Juana. Siya kinangibaga pastrikan na ti bisita na. Anya, kasano nagtatakaw day chay? Ay sus, grabe kayo mat mama. Kasla na simpot ba't ni Tata Goryo? Saan mat nga aglang lang ang agtatakaw? Anya ti amom, apay, Diyos kaya tamom amin. Ay, uray si Kamet, mama. Saan mo pa imat nga amo ni Tata Goryo? Ngam, ipagarup mo kit nga agtatakaw? No good, tikasta mama. Sa dino tinangalaan nyo kadagiti nateng kang prutas iti kusina, Banay? Saan ka pa mo na nakikinda? Inyag ni tatang ni Juana dagita aprutas ken natang, Sir Cesar. Apay, adda ka di parikot. Kasta gaya. Isumot lagaya makasla organic. Saan kayo nga agungat, sir? Saan nyo nga ibasura dagijay anatang ken prutas? Apay ko ma, kit presko mo dagita anateng. Sayang anong ba ibasura? Sip-sip mo tay ta, Juana. Agasem, taad dapay ti paprutas ken natang nakadasar. Anya ti bagbagam manang Banay? Asino ti sipsip? Ah, ay kwa, awan, Sir Cesar. Sana nasaya ti kasta manang Banay. Agpada nasaya ti trato mi kada kayo kani manang Juana. Isu asan na nasaya at ngap apalan nyo ti tunggal maysa. Nangag ko ti imbagam kini Sir Itay, Baning. Ka, anya ko maitano nangag mo. Amom, talagaan na punwa na kun kan ka ah. O, di mapunuan ka lang. Anya ko maita. Gapula ang tasika ti paborito ni Madam Loida. Natured kan ang mga ramid ti kasta kanya. Basol ko ka de, no siyak ti paborito na. Day takat, si Kala akanayon ti nasaya at iti imatang ni Madam Loida. Siyak akanayon ti dakas. Awan maaramidam, no may papan iti day tabanag, Juana. Ti pinakadabes nga aramidam, kat akseptarem langan. Ni Madam Loida ti boss iti day to'y abalay.
Kasta gayam, Daytoy ti maibagay kan ka. Anday ko! Ipatam di buko na! Ay, di mapaspasamag dito ay manang baneng, manang wana. Ay, pasensya kayon, madam. Anya ti pagapamaan nyo. Agasam, agpinungot kayo pa'y. Apay kadaya. Kasanumat ngamin, sir. Naapalaunay ni Juana. Ngamin, siyak ti paborito ni Madam Loida. Wan, umapalak ngamin. Urayan niya di aramida. Kanayon anapulot ti ulo ni Madam Loida kanya. Ay, dahito yan ti bagbagak. Kat, papanawin yun aday ta Juana, sir. Managapal launay. No si kati aday di sitwasyon ko, maragsakan ka kadi? Tawak lang ang mabambanog kan masaksaktan. Ay na, drama ka manin ako na. Agtalnakan manang baneng. Urayan tayo lang ni Manong Cesar. Tagsasarita tayo. Dayta, mama. Dayta ti bunga ti dakis nga ramid yo. Anya kalakit din na ya, Cesar. Apaya siyak ti pabasulam. Siyak ayatin ang ibagang agpinungot da. Una yung tapilosopo kayo pailaan ngamin, mama. Amuyo ka din, o anya ti makagapo. Basta tinapatag. Awan timbagbagak ngagpinungot da. Wen, awan timbagayo. Ngamda kayo ti makagapo, no apay anagapa da manang Juana, gan manang baning. Anya. Kasano mo ngamin, mama? Favoritism ka. At dati paburam ka nagiti katulong tayo. Anya nga ita. Napunuan mitten aji maysa. Ha? Dahil tatipod no, mama. Isungag nakam kayo kuman. No anya titrato yo kani manang baning. Isu kumamit titrato yo kani manang Juana. Iti kasta, kit maliklikan tiriri. Agrubat kami, mama. Nagananad kayo, Kiko. Kitaan nyo manan ang mga nodamanan ti madanon mi ngagap dito balay, inton malam. Siya kon ti makamu kadakwada. Sigurado nyo lang, mama. Delikado nagpinungot damanan. Sabay nakapsot kayo, di yo idagabalan nga anawaan. Awan ti pagdanaga man ako. Nakaamiris akon. Ay, katkasta mama. Saan nga minanasayat nga dati paburam kadagiti katulong tayo. Tatay tati mabali na pagrugyan ti saan da pagkinaawatan. Inulit mo manen, anak ko. Kasta manen, timbagam kanya kidikalpan. Numasapol nga ulit-ulitak, tapno di yung malipatan, aramidak, mama. Ay na, di mo pa ilang arod ipatarpulin, anak ko. Ay, kat no kaya tiyo, akat ipatarpulin ko, ta ibitin ko iti siledyo. Wana, aginana ka pailang. Agmerienda tayo pay. Saan pa'y analpas ti trabahok, madam? At dani baneng iti salas, or-orayan nakatagigidan tayo ng agmerienda. Amangan no. Ay na, di ka matanakan. Saan ka nga umtan? No anyaman tinapasamak iti, lipatan tayo kuman. Agyaman ak unay, Madam Loida. Awan ti rumbang apagyamanam. Ngamin, siyak tinagkamali. Katita, kayat ko ti makabawi. Jakon kayat amaulit tinapasamak kwan. Jak kayat nga aga pa kayo kinibanin. Dapulaan tagda paborito. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Oy, Carl, apay kasta ti panag-isisam mo. Kaslada kaya da sa wanday tanga isam mo, na idumdum mga isam. Amam kadi, nakaragrag sakak itangal daw. Gaputan na sabat ko itay ni Reggie ijay ayan tigit. Kat iniseman naksika. Ay, crush ko talaga ni Reggie. Anya? Nakaragrag sa kagapula ang da inisaman na ka? Di sa ludsod, no kras na ka nga tamat? Anya? Ibagbaga kon Maylin, ha? Narigat, ka nagsakit itirik na. Iti puso, ka nang runa iti batikulang. Iti puso, ka nang runa iti batikulang.
Timang namnama iti may sa abana nga imposible ang mapasama. Naimbag nga oras mo, Hana. Reggie? Imayak dito ayan mo. Kaputa kaya't ka kung mga awisin nga aglans. Ha? Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Ngam... Ala, umay kakit din. Amo ka saan ka pa nangal daw. O sige, mabiit lang nga ron ha. Lagpasak laang da ito aramida. Sige lang. Take your time, Hana. Agyaman ak una iti pa-freelance mo ha. Awan na nyaman na. Sigakit di man. Un nga yan. Naimbag man tasan na ka nga inawis ni Jeric Amahan. Si Kaa talaga. Sutor mo magdaya, isa na ya. Wan, ngam saan ko matatay. Ha? Kasta ka day. Amahan kid di mo na siya ti type mo. Anya? Ay, tila ibagbagam. Ala, nalpas tamagtan anangan. Agsublitan iji office. Tapno makaina na tapay. Sakbay nga agresyong manan ti oras ti trabaho. Ay, ang haba naman ng hair mo ka. Ha? Ay na, uraysan mo nga ibaga. Amo ka nagidan kayo anangan kini Reggie itay pangal daw. Ay, chismosa ka talaga. Inaamin ko chismosa nga ako. Oh, ano, totoo ba? Wan, naggidan kami anangan. Nagkulit mat ngamin. Isu nga iman no gutak Ngamin, no jackpot gun, di nakmut na sardengan. Kat, da kayon? Da kayo nga ibagbagam saan Ay na, wag ka na ngang pabebe. Amo ka type mo ni Reggie, di pailaan. Hoy, day tangiwat mo. Amangan no adama kangag. Nakababain. Tunamlan no asino a kapintasan, nakaalas matirupa na, nakabatbatit pa'y ababai. Why are you angry, Mylene? Is there something wrong? Marurudak ka talaga, bakla. Kat, ibagam ano anya ti magagapo, iti kasta marurud ka adwa. Naku na ngamin ni Joyce kanyak itay, anakita na kanudahan na kin Reggie, anaggidan anangan idikalman iti lunch. Dahil tati pakarurudam, kanapay ko mamarurud ka. Kit ni Reggie matamis mo tinangawis ka ni Hana ang mapandamangan. Ha? Nabayag matan nga gusto ni Reggie kini Hana. Iso saan ang nakakaskas daaw. Ay saan? Jack itulok. Siyak ti kayat ni Reggie. Saan kat adayjay ahana? Ha? Nakaalalas ti rupa na. Nakabatbatit a babae. Ken nakaluklok magpay. Siyawanan bain. What? Abay nga ta akasta di pa nagsasao ni Mylene kontra kanya. Kagyak mat an-anuan. Ay na friend, amomon insecurities na laday jay. Ha? Nabayag ngamin nga gusto day jay a babae kini Reggie. Ngam saan mat nga isuti kayat ni Guy. Ay, ang saklaf naman. It hurts kaya. Ha? Alam mo yung feeling na gustong gusto mo yung isang tao pero hindi ka naman gusto. Ay, ang sakit. Nagsakit itirik na. Si Kaa talaga. Nagaduman ti imbagamon. Kat, pudnumat. Iso abay amla ang aguraan na kadaya Amaylin. Was mi paki, kunam anya lagid din. No siya lang ti pagaramida na iti kasta. Ha, lipakag. Anya? Nagseselos na wala namang karapatan. Ew, yaks, kadiri girl. Hi, shame on her. Nay, si Kamat ti masabat ka may line ka na kan. Ha? Unang kal? Narabian ka, may. Ay, mabit lang. Kaslabagas mo day taimot mabalasan ka. Ha? Ay, unang kal. Gimatangak lang iti may sakilo abagas.
Naimbag lang adalutwak no kasjay amabisina. Ahay, bumayag ka di mo day tamay sa kilo abagaskan ka. Ay, walang kal. Mabutin pa iti makalawas Aniya? Sa anak namin unay amang manganen, angkel. Sagpaminsan laangon. Nay, tapay nga eh. Agtip-tipidak namin, angkel. Agur-urnungak man iti pagpaderma. Aniya? Pagpadarma nga ibagbagam. Wen, angkel. Napintasak mat. Ngam kayat ko ti ad-ad dapay apumintas. Ha? Kayat ko amawan ko madagito'y kamurok. Kun maikat ko madagito'y kaslanag na antibirruro ko. Aniya? Numapasamak dayta. Masiguradok nga agdato ng kanyak ni Reggie. Nay, apay ngay day tapang magimon Maylin. Kasla kumut-kut tong kamutan. Sa anak namin unay amang mangan, Auntie Belen. Ha? Agur-urnungak man iti pagpaderma. Anya? Tapno ad-adda apumintas daytoy ka anakan nyo. Ay, day talakit din ti makagapaw. No apay asaan ka amang mangan. Ay naapo ay Maylin. An-anwam tinapintas arupa. No awan mo't karga da itatyan mo. Di kakat mangan amangan. Un ka di Auntie. Kalpasan ti panagpaderma. Mga anak tumanin amangan. Kunayo laang ita tatalaga ayur urnungak. Kayat ko talaga ti pumintas. Bareng mapansin nakmet ni Reggie. Anya? Happy lunch, Maylin. Dinakman panpansinan si Kahana. Awan ti happy lands no si ka ti makikita. Anya? Kan makikita mat asa anak amang mangan iti lunch. Saan ka di? Agtip-tipida. Gaputa agur-urnungak iti pagpadermak iti rupak. Maawatam, ha? Ha? Iti kasta. Ad-adda pumintasa. Kat numapasamak dayta. Siyakton ti kayat ni Reggie. Agarem to kanyak. Aging nga, ada kaminto iti udi na. Kasta? Di nakman insultuan iti panagsungsungbat mo, si Kahana. Amangan numatumpa ka. Anya? Hoy, I'm not afraid. Duh! What? Ni Maylin agpaderma? Wan ka no. Isumot ti ibagbaga na itay. Nga uray nala ipasikat kanya. Uray saan kumot asal sa ludsudan. Ang tagtagiinap sa mata ni Maylin. Agkore nga tati darmagan ko panagkunak saan? Ha? Isumat laja kung makikita ang mapanmanga ni Jay Kantin. Gayam, your ornongan na di pagpadermana. Ay, nauna yan. Kat, anyangay nga rod. Isu nga rod ti kayat na. Agpaderma ang ata, tapno mabansin ni Reggie. Ha? Wen, isula ang mati-purpose na dayjay babae. Tapno mabansin ni Reggie. Anya ti amuta ngay. No agbaligi iti kasjay nga aramidan na. Ay! Diyak lapat siya na magustuhan ni Reggie tikaskan ko Nga uray mamin ano nga agpaderma. Anya? Oh, pangaldawan. Ngam adda madlatan dito table mo, ha? Si Kamaylin. Ha? Apay, saan ka kadi amapanmangan? Apay, nagkulit ka si kabakla. Ah? Manun adaras nga imbagakken ka, asa anak amang mangan. Agday-dayatak maawatam. Oh! Ulcer lang di maganap mo iti dayta. Agur-urnungak nga rod iti kwarta. Iti kasta, makapaderma akmatan inton umay abulan. Oh. Ala. No dayta ti kunam. Let's see the result no agkuri ka di matlaeng di taropam. Oh, nagsapa kamutan Maylin. Sa dino ti papanam. Mapanak ijay ili, Auntie.
Sanak pa'y asumrak iti trabaho kita. Ngamin, itang aldaw ti schedule ko iti panagpadermak ijay ili. Kasta ka day. One, iso ama siguradok ano agawid ak inton malam. Ad-adda apumintas na iti rupak. Kat, masiguradok nga inton sumrekak iti trabaho inton bigat. Pansinan na ko ni Reggie. Anya. Ha! Ang sagana kanyak na jay ahana. Oy, friend. Absent ba ni Maylin ita? Kat, anya ko matibibiyang takin ko na no absent. Ada siguro na patag-apag na Oh, amang ano na ba nagpaderma? Ha? Iso ngamin din ako na nakanyak idinaminsan ngal daw ka. Kastaya. Kat nasayaat Tapno makita tayo man ti epekto na itirupa na. No umepek hangam no saan ay soas alaglaang timaganab na. Talaga adang nga. Inton kwan, marurud mananday jay kan ka no kasta akat katawaam. Kat, pudno man. Anya lakit din. Isula day jay ti saan na nga ibang panganan. Tapno lang makapaderma. Ay ngam, makita. Makita no umepek ako na. Anya, nagpadermakan idigal man, Maylin? One, iso sa anak asimrak. Oh, ayan na nga iti epekto na di tarupam. Awan mo di makita ka nagbaliwan na day tarupam. Maylin latamad. Anya? Oh, pudno ti bagbagak. Awan di makita ka nagbaliwan na day tarupam. Sardangan nakman si kabakla. Bigbigat ni. Ang mga nudyak malapdan ti ungat ko. Gapo iti panagsasaom. Oh, I'm just telling the truth and nothing but the truth. Amo, Maylin, day talata kuman ugalim ti impadermam. Itigas na, isu ti pumintas. Tano day tarupam, ay, was ebek, nonsense. Anya? Hi, Reggie. Amom ka di, nagpaderma. Ha? Di mo ka di madlaw iti rupa. Ad-adapin mintasak. Saan ka di? Ha? Kasta ka di? Kat nasayatan no kasta. Nakaragragsa ka. Gaputa ad-ad damanen a pimintasak. Napintasak met asigod. Ngam pimintasak akarkaro. Nagpaderma ka gaya. Awan mo't makita ka nagbaliwan na day tarupam. Isulat tamot nga iso. Ha? O sige ha, panawan ka pa dito eh. Inak man iyayan ni Hana, bareng saan pa'y anangan. Inak awisan nga glans. Ha? Mangan kamot din ha, happy lunch. Napayakas ta tila nga, Maylin. Italtal magmumutan day ta tiyan mau. Nasakit ka day. Wan nga rod, auntie. Itay pa'y ngagsaksakit. Apay ngay. Amangan kit dimat no adanakan mo anay kontra. Awan mat, auntie. Kinapudno na. Sa anak pa'y anang nangan. Ha? Awan nga min apulos tinabati ti korta. Saan pa'y mat apa nagsusweldo? Anya, kayat mo asawan. Inusar mo lang ti kakaiso na kwartam iti panagpadermam. Wan, auntie. Di nakmitlat na pampansinon ni Reggie. Ha? Kunamlan no asino akagagwapwan. Anya, Agurno nga tupay iti kwarta. Taulitak manan ti agpaderma. Bareng iti maudi agundaway. Kat mapansin na kun ni Reggie. ay na Maylin aya. Isula day ta ti makagapaw adi kamangmangan. Day tan ti pakaulseram. Anya lakit din. Ha? Adula amin day ta derma-derma. Awan mo't makitak nga epekto na iti rupam. No day ta kwarta pagpadermam. Kat inggatang mo iti kanam. Nasayaat. Saan kumangag saksakit day ta tiyan mo akasta. Oh, anya, mama, di ka din.
Sala nga siya kinangibagagan ka. Ngawan makita nga epekto na. Dita rupam, ti panagpadermam. Anya? Oh, no siya tisi ka. Jay pinagpadermak. Inggatang ko lang ta kumaniti makan. Nakatulong pa'y kumaiti sa lunat. Anya ngay ita. Agparikot ka man na niti kuwata pagpa-check up mo. Gabi ti kanayo na panagsakit ti tiyan mo. Ha, kundi paderma ka, tapno mapansin na kalaang ni Reggie. Hamong nga minan niya, do di nakakaya ti may sa tao, saan laang. Saan ka nga garami titiwagas, tapno laang makayatan na ka. Inaramid mo dayta, tapno laang mapansin na ka. Ngam di nakalatamat pampansinan. Ay na, sayang lang di kwartam. Ulsarkit di ti maganap mo iti dayta ngay naramid mo. Saan nga minanasayaan, nga ipilpilit ti bagi iti tao, at saan na tayo atay. Nakakapagod lang, Maylin. Nakakapagod lang, ha? Iso ano anya tilangam, isulatan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Lakay, ni matsirip kan pakul ti limabas. Nila kay Pidrang. Wen, Mapanman agsirip, kin agpakulan ako nana. wala, taisot pangortaan na. Manggamrod man na. Ha? Nakangingi na ti singir ng agriper. Sang kay baga na asan na nalakat agsirip-sirip, kin agpakol-pakol. Dinamag mo kumaken kwa na no ape anangin na ti singir na kadagiti mapan agpariper itirelo, kas kada porselas. Day talamot mang putod. Damagag to mga agpaisaw. Mas dawa magkinimang Pidrang. Duwagasot, putid lang. Ijay lugar da nananggaw. Kit 50 lang, tagpaputid iti brislit tirilaw. Anya lakit din ni Mang Pedring. Abroad pa'y di anak na. Aggamrod pa'y laang. Ay, nalabas. Huwag nga rod Di pa'y laka agritiraw. Talaklakayanay. Tapno agritiraw mo't amang luklukon. Kaya't na pa'y latag trabaho. Kit 50 lang arudin titawon na. Aya, kunak mo si 25 titawon na. Tanapuno mo ti kurar ti muging na. Ping-ping na. Kada tenged na. Kasla tenged ti baka. Nalabas kamot lakay. Tenged ti ba kamot nga bagbagan. Agkurareten aga po iti kinagamrod na. Anya lakit din nga agpaiso dagiti kakasta a pinarswa. Gamroad. Nagni na ti singir ni Pedring nga agputod iti bracelet ti relo. Manaw ti siningir na kada kayaw nanang. 250. Anya, may nagnginan. Di kay palagi matang iti sagto 250 arilaw. Nagadaw dita. Nagpipindas pa eh. Ay, gamrod at talaga na ita adjust kya tao. Nagganas at tik-utik ulan. Ay bayamo na anak ko. Sa anak to na mapan agpa-repair kan kuana. Awan samot ti paripiryaw na lang. No adan tumanan ngam saan taon nga iso ti pangipanak. Ay, gagarag man ti lumabas iti pistona. Intun mapanak makichinda. Dumagas ka iti ayan na. Way, nanang. Taagin dadamag aktuman. Agar-aramid ka. Anyat damagam ngay. Agin paparipirak Numangibaga iti nangina aprisyaw. Agin aatrasak. Inton kwan, agin uungat tumat kan. Agin dadanog aktumot din aking kuwana. Anya laki day. Nay, sigang magkayam, Nek. Nagpa-repair ka. Ay, wain mang Pidrang. Kanyat pa-repair mo. Na ito'y man relaw na nalukay ti bracelet na. Kapodak ko manaw. Nalakala da ita. Tawan mo lanagak dita. Basta ka day. Ngam damagag pa yan, manaw. Ta, mga nukurang to intugot ko akwartak, manaw. O, antayin tugot mo 500. Umanayan. Ha, 500 ti bayad ti paputay, manaw. Nay, apay bagak aya. Bayad ti paputod da ita. Ti kunak. At alakid di imit mo alimagasot mabalinan.
Nga may no sa nga gasot lang ti intugot mo akas. Ay kurang Agam gaputa 5 gasot. Nawadwad ay tan. Andan to pa ekstram. Apay mano aya manaw. 2 gasot lang. Pinagninan nga eh. Nay, nalakaaya ti ag sirip-sirip ken agpakpakol dita. Ay, isumo lagayam. Ay, isumo lagayam ay pinanaganan da kayo iti sirip kun pakaw. Taday ta ti bagbagayo no dagreklamo iti nangina priso yaw. Ket talaga may. Iso nga rod nga da magnifying glass nga aramata tapno makitak ti sirip-sirip ken pakpakulak. Siga mamay ti agisolbong iti nagbatitan nga about no makitam. Samon to pa'y pakula di nagbasit abanag ngay sulbong mo. No ngay agkamali ka, mapakulam ta imam. Apay nalaka. Nadamag king ka na no pakulam ta imam manaw. Agpa-repair ka no saan? Urang ti kwartak manaw. Kunam iti dali magasot mo. 1,000 pa'y kidiya. Ang paggatang ko iti si Den mi daytoy. Awanan ti umdas a pagpa-repair ka. Imay ka lang nanaktak may. Sapay mabaybayadan ti oras ko dito ay salbang. Yeah. Anyat ipa-repair mo, manang Marsya. Daytoy man rilaw, tasaan mo't nga gan andar manipod pa'y iday. Naglati siguro tari lumon. Diyak mo't basbasan. Kansan nga glati ti puro abalitaw. Ewan gayam. Manaw ti bayad ka no mapagandar mau. No mano ti baklas iso ti bayadam. Sa gasaw ti kada baklas. Kita akman. Ataw, Abangan no inem abaklas dito ya. Sabay ang malukatak ti pinakaunag na. No inem abaklas times 100. 600. Ay saus. Intiram mo ti kalkalaingan na. Nakangingi na mo law na ipidrain. Amo manang narigat yag sirip-sirip iti nagbabasit nga about. Ken nagrigat yag sukit-sukit. Kas kada gipit-ipit iti nagbabasit apaset ti unag tirilaw. Narigat yag pak-opak iti nagbabasit abanag. Nagko na nga may napakulam kat saan mo't aday ta bracelet na ti pa-repair ka. Diyay mo't unag na. Narigat ti mangipit kadagiti nagbabasit apaset tirilaw. Agriyo mapay ti ima kag pigurger. Naisapay dayta kung kontrolak isuan narigat. Tawarak mo tin Patawaran kan. Uray 550. Kasla di mo mo't kinisayan no kasta. Siya ka namin ti tumawar. Manungay. Siya nga gasaw. Anya. Kaslay libre kung ti amin arigat ko. Tapno di mo magkuna. Ikatentan di talugasot. Tapno talugasot lati bayada mo. Ay, awan. Nanginalat ta. Manaktak kayo. Donasyon lati ito dyan. I-donate yun dahil 100 yaw. Payakad ngam ngay kat donasyon nga raw. Manungay nga ron, ti i-donate yun ko ba? 50. Anya laki day. Anyat ko na ayo, Lola. Nagpa-repair kayo kani sirip pakaol? Wala. Tay sumot nakita ki jay ilay. Nubuklis nga agsingir day jay. Kat no dak sinardengan. Aging nga internet itawar ko anak kabababa. Na may sak ti lukaw. Imbes a 600 ti bayadak, nagbalin lang a 50 pesos. Ay naglaing kayo, Lola. Kano di pa'y matawaran, uray pisaw. Uray kadalam ti sipang na, saan nga agpatawar, Lola? Naglaka, anya lakit din. Daita, tinangatiwak ka na kayo, amay. Nakapasyar kayo mo dito'y, Lola. Ay, masurunak. Asino ti kasuro nyo, Lola? Dayjay asirip pakaul. Ni Pedreng. Linuko naklakit day. Pagkunaan nyo, Lola. Oh, kita unday to'y relok nga impatarimaan ko kunkwana. Aglatlati matan ti bracelet. Kada hour, kan minitan na. Makalawas pa'y lati na palabas kat kastan. Kasta talaga, Lola. Tadaan matan Jerry Luyo. Ay, saan? Uray pa'y sa nga gasot atawan day to'y rilaw. Saan mo ang mauray nga aglati dagiti piyesa na ta 22 carats gold day to'y.
Ay na, sinukatan lakit din ni Pedring ti bracelet kan awarhan kada minitan na. Naglukumitan, masapaw nga isubli na tinala na bracelet ti rilaw. Palugubak no di na isublay. Ha? Ay, sana mabalin na ito nga inarami nila kay Pedreng, kan ni Lola. Anya ti aramidam nga ilakay. Lugubak ti anak ti Jablaw. Wano'y palugob ko, kadagiti kakasinsing ko atusaw. Kun miron, tapno, nakag. Ay nabay amon lakay. Senyor day jayan, narigat mat no diswanyo. Marwam nga rod ti loko alakay. Masapol amay kan iti pagnakman na. Saan nyo abulbulwan? Ungtan nyo laangan, kan pa isubliyo ti sinukatan na apartes ti rilo. Dayta ti kasayaatan. Anya lakit din aya. Ay, saan nga sigurado ti langgong alakay? Tamaramanan na ti saan na pa naramramanan. Ha? Anya lakit din? Nek, maday ti darasudos. Ha? Kinasaritam gayam da badol ken umpong tapno luguban nyo ni Pedreng. Apay, saan nyo pa'y nadamag nanang? Linuko na ni Lola. Sinukatan na itilata, bracelet ti relo ni Lola agol. Amaw, ngam saan nakastaa, paisubliyo laangan, ngam ti diswan nyaw. Ay, awan. Agsayang tayo lang iti kanito, no kasta taramiden tayo. Kano nagtangkin to ulbod da jalakay. No saan ko na awan pang binuram, awan pang ikwitsam. Imbaga ano, lugubam, tapno, da pang ikwitsam iti basol na. Uray mabmablaw, tapno, quits. Aniya lakit din aya, madia talaga nung da kayo ti agtignay. Isu asyak langan ti mapan makisarita kan kwa na. Nay, apay ngay may ka dito balay, Melinda. Dito'y atalaga ti imayak, tapno makapagsarita ta na sayaat, nga awan makasinga. Awan makasi nga. Ay dakas sa tipang panunutom, Linda. Kaya't naksasulisugan na. Nagpuskol mo taropa mon Pedreng, jak pagtatakunan ti langam, saan aday tati imayak, no di ka ti sinukatam a bracelet a relo ni nanang. Da, anya sasawam ba? Di ka man agin didingawan amom iti inaramid mo. Panang loko day iti bakat. Awan konsinsyam. Ay, aktal na ka. Agawid kan, tamadisturbo ak. Aginanak, tadi upaw. Di nakriribukan. Nay. Di mo ka di kayat nga isubli ti balitok a bracelet ni nanang. Awan amok iti bagbagam kunak, nay. Awan amom kunam. Awan ti amok iti pagpabasol mo kanya. Ay, saan tan apadakalan da ti Pedreng? Isu nga road asya kun ti imay, tapno nasaya at ti amin. Tapno malpasan ti parikaut. Kat naanaya saan ti amin. Sasawam ba? Makapapudot ka talaga. Agawid ak manlangan ta makaamukan. Kanya laki din ay Linda. Napaay kala iti gagaram agpudot kan. Aniya? Ulitak makaamukan. Ayan, ay ko kasanda ka. Natukol ti sikan ko parang pagkaw itinamayan nyo anlay. Loko ka, alaklakayan. Ay, gusto na. Sweetik ka lang araw day. Anay. Manibrong ka pa'y, langgong ka lakay. Kwa, aklo na ka na. Kwa. Asino katam ti bracelet ti relo ni Lola? Sinitik mo ni Lola? Ha? Uwan. Laklakayan kan, nagtulisan ka pa'y laeng. Pati bakbakitan kay lukum pa'y laeng, may. Nagngina lang arutin ti singir mo. Pagpambar mo dahil ta sirip ka na pakpakol na narigat. Kwa nga, men. Apay, awan konsinsyam, lakay Pedreng. No, minay sa anak mo nga, men, ta binarat ng iti oray lang, ha? So binalas mo tayo, hindi nakakaasya ba kay? Kasta ka day. Kwa. Naglaka ti remedyo na. San mula ko man ngay nauawat ti kwartana, 50 pesos laeng. Ken san mula ko man na tinartarimaan ti rilo na. Iti kasta, saan ka na suliso ka ng tulisan? Anya nga ita? Kaya mau, tatulisan ng damit ti biyag mau. Ay, saan barok pangasya? Poston, di na kabilanan ta, ikarek. Agbalbaliw ako.
Saan ako na mapanag-repair iti rilaw ta mabain ako. Mas dawa ka. Nuan anum ti adu akwarta. Kit pau-pauitan na kapay ti anak mo iti nagadu akwarta. Mapanak ngamin iti palutan. Ha? Sugador kapay gaya Ay, ka di nakita na iti kasta ta mabut-butengak. Ikarik ag balbaliw akaw. Uray puto nyo ti kunak. Manipod ita. Di akong rumor pa dito yung balay. Awanan ti rupak nga isarang ko iti tattao. Ay, di pa lang awanan ti rupa malakay pidring. Ay, barok. Pangasim ta pakawanan dakon. Kasano ngay, dagiti nagadu alinuklo ko yaw. Ah, Dagiti ginamgamrudan yaw. ay laki din na ya. Pakawanan dakon. Anya laki din. Sana dakes ti manggay kada ag negosyo. Nulakay tadi ka manglukaw iti padam a taaw. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Anya laki din. Ay, ha. Nagrigatan ay ati managtulong. Angela, bakay? Asino aya di nagpatulong kan ka itay mani? Diya ka mamuday diya tao, tinulungak latan makastrak iti trabaho na. Uray di mo am mo a tao, tultulungam. Ay, kasta talaga. Angela, bakit? Managtulong ak garaw. Nalabit, anamuan da iti sa bale at tao managtulong ak. Iso akim mamangdan kanyak ngagpatulong. Sa bagay, mayat mo't day tangar aramidem. Makatulong ka pa iti sa bali at tao. Ay, unmat bakit? Ado nga mintam amaw, kamabalinda pagtrabahuan. Man nakigayimak ngamin. Umay ka nga rodan, naidasar kun jay kaninta. Mabisin ako. Ay, makabanog. Kanayon latan na kasto iti mapaspasama kiti biyagaw. Langam manen tinabambanog mani. Anyat inararamid mo aya. At damanan nagkidaw iti tulong kanya ka. Anya manen aklas iti tulong dayta. Agsapsapol iti trabaho. Iso nga inrekomendak iti kumpanya nga mo. Kat, Ay katagsarita kami pa na imbag di manager iti dayja kumpanya. Barang adu pa iti bakante a trabaho. ay agbambanog ka laang iti day tangar aramidem. Awan mo't maganab mo. Ha? Anya nga awan maganab ko sa asawa Manjila. Adda kasukat ti amin nga aramidag. Ha? Uy, tumultulong nga ngagpaisaw. Ngam adda kasukat na. 5,000 ti tunggal tao may sirek ko iti trabaho. Anya? Utek, taramatan ni tanapanawan bakay. Kakaiso na nga do ti amok a negosyantay. Aldawan, ngam adda ka pa'y mula dito'y balay mani. Saan ang pa nagtrabaho itangal daw bagay? Ne, apay ngay. Aha. Oh. Makitam na ito. Ha? Oo. Sagsasangaribo mo't day tamani. Ha? Ay, katuwa na. Isimani ko naman. Nagbayadan kanyak, nagiti natulungak ang trabaho. Ang madiday tangar aramidem. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Angela? Saan ama ko na panagtulong tar aramidem? Gapot agpabpabayad ka. Ay, hindi mo man kontraan ti diskartek. Bakit? May ramraman ka mo ti tar aramidak. Makamu ka? Anya laki din, Angela. Di ka sumanao dita. Pay anak latay tar aramidak. Pagsayaatan na ito. Nay, nagsapa ka mat yung may dito balay pari layaw. Huwag pari manay. Kaya't ka kumama kasarita. Anya kumangay, ti pagsaritaan ta paray. Hala, ibaga madago sa tanay. Ado pa'y taramidag. Diyak kaya ti madisturbaw. Kaya't ko kumamit, nagpatulong kayong kaparay. Anya klase ti tulong paray. Agkasapulan ak iti trabaho. Nabayagan na nabakanti ak iti trabaho.
Aya. Ay, sapay ako mata matulungan nak, Mike. Akas iti panang tulong mo ka nagiti daddo matataw. Kwa. Kastunay. Parilayo. Tumultulong nga ngagpaisaw, depende, kadagiti tao nga masidag kanya. Ha? Anya tikat mo asawang paray. Ati, kaya't ko asawan, sa anak la basta tumultulong. No dikit, addakid daw ag akasukat ti may tulong ka. Anya? Ay kat, kabalan ka nga isa pulan iti pagtrabahuam. Basta adda 5,000, paray. Ha? Wen, no adda 5,000, matulungan ka, itamot lang. Ay, pasensya kang paray. Awan kasta kwartak ita. Ay kat, no kasta nga rod, pare. Pasensya ka na. Awan mo't ti may tulong ko ka. Anya? Ito, itilaglagi pa, parilayaw. Narigat itan ti agsapol iti trabaho, no awan back-upper mo. Ha? Agbayad ka pa yung muna kanyak iti 5,000 Sakbay nga isirek ka iti trabaho, parilayaw. Di ka lakit din tinulungan ni Leo. Kaasi mo't ti panagbiagda. Agad adal pa'y iti kolehiyo di may isang anak na. Ay. Awan bibiyang ko kinkwa na, bakit? No adda ko mapagbayad na kanyak, matulungak. Kwarta, ti masapul itan, Angela. Kaaruba tayo ni Leo, mani. Nasken ko maatulungam. Anya laki din, Angela. Jack kayat adadailan ti oras ka, iti kaskin nilayaw. Uray man no karuba tayo. Tay ko nak ngarudan, kwarta ti masapul itan na panawin. Anya? Kakaisuna nga do tiyam amo ka negosyantay, kun kumpanya ang mabalin na pagtrabahuan. Para matak day ta abambanag, tapno maadanak iti kwarta. Nay, si kamot ti malatiw diti balay may kasinsinaya. Wan, kasinsin mani. Anyat umay mo gagaraan aya diti balay. Kwa? Kasinsin? Umayak man agkid daw ititulong kan ka. Anya klase ti tulong rita kasinsain. Nadamag ko nga adun ti naisarrak mo iti trabaho. Isu nga umayak kumamot agpatulong kan ka. No kasta. Kaya't mamay tagtrabaho? Wan, kasinsin. Nabayagan nga agsapsapulak iti trabaho. Ngamawan mo ti mayat ang mga lakanyak. Kasta ka day kasinsain. Wan insan. Narigat nga agpaiso. No awan ti back-upper mo ako nada. Imbaggan ka taado ti am-am ang negosyante. Ay, talaga nga daw, tiyamamok ang negosyante. Taman nakikayima, kasinsain. Napigsa at tupay kini Mayor. Close friend kami. Best friend kasjay. Ha? Wen, kasinsain. Saan laan ni Mayor ti close friend ka, wen no best friend ka. Best friend ko pa ni Congressman. Ha? Wen may baon ko pa ni Congressman ang agtimplay ti kapek no mapanak iti opisina na. Anya? Ay, wen, kasinsain. Kasla agkabsat ti pangibilbilangan may titungkal may isa. Kasta ka di insan? Wen, kasinsin. Day ta ti rason, no apay anagadumat ten tinamamok a negosyante. Babaen ka dagiti gagayim ko a politiko. No kasta. Matulungan nak nga ron? Ay kat depende day ta, kasinsin. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Matulungan ka, no adda 5,000 kasinsin. Anya? Adda bayad di maitulong mo, insan? Ay adda kasinsin. Money first before tulong. Agpili ka kasinsin. 5,000 wino trabaho. Ay, awan kasta kwartak, insan. Dakla unay na ta 5,000 akid kidawam. Utangak pa ila dyan 5,000, insan. Ay, madi Apay mautang ayamat ti trabaho kat saan may? Awan pa'y pangalaak iti kasta agatad, insan. Makammo ka kasinsain. Amumatay na narigat ti sumrek iti trabaho ita panaway na awan back-upper mau. Agpanunot ka na yung bag kasinsain. Kasinsin mo pa'y ni Aya, ngam di mo matulungan. Awan ti kasinsin no may papaniti kwarta, Angela. Napatpatig ti kwarta ngam dagiti kakabagyan. Anya? At dayamot am-am mo kakabagyak no may papanin iti kwarta.
Uray asino paya kabagyak tagpatulong na awan kwartada. Jak ida matulungan. Period. Adda manin nag-text message kanyak, bakay? Nalabit niya patulong manin kanyak na daw. Ne. Agsasaro nung text message niya agsang pay. Ay, nagrigatin ayat ti sikat a tao dito lugar tayaw. Siyak amin ti asit ganda. Makamu ka iti madingar aramidem mani. Di ka rata nagsasaw, Angela. Ikaem mo na tanday ta, naglawa ang iwat mo. Anya? Nagado ti tattao di taruar mani. Asino dagi tattao? Nagaduda mo't niyagpaisaw. Anyat gagaraan da nga, diti balay. Saan ataga dito'y dagi tattao lakay? Huwag niya raw, bakay? Diyak ida mairupaan nalabit nyo may dagpatulong kanya. Agdinamag ngaminan, tinagan ko kadagiti tattao ngagkasapulan ni titulaw. Anya? Mabit lang. Taindapan, kasarita na kita tattao. Sabay lako mata matulungam di anak ko ang makastruk iti trabaho manay. Depende day ta, nana. Ha? Nakita mo't siguro, dagiti tattao ngay masidig kanya kita igsapa. Nagadaw, ti agkasapulan iti trabaho. Ha? Dwalaeng ti mabaling ko at tulungan kadakwada. Gaputa da pagbayad da kanyak. Anya? Agpabayad ka ti kayat mau manay. Ay katwen, anana. Nalawa ti koneksyon ka. Amoyo mat nga doon amok ang negosyantay kan politikaw at tumulong kanyak. Manay. May salaeng nga awag ko kadagiti amok ang negosyantay when no politikaw. Matulungan ta kaon. Tulungam ka din di anak ko nga uray awan bayad na. Nabayagan ngagsapsapol iti trabaho. Ngam awan masapulan na. Ay nana. Imbagak matin sa anak ka basta-basta tumulong. Bayadan dagpay nga mo na, sakbay matulungak ti anak mo. Awan 5,000 a kwarta may manay. Utangak pa'y laeng ano isaw. Sana mabalin na. Kastamot lati ibagbaga dagiti daduma ng jak pinatgan. Anya? Kwarta itan, ti masapol, nana. Napatpatag ti kwarta, ngam dagiti karuba. Anya? Agpatpatulong tupay kanyak ni pare Leo, ngam jak tinulungan. Kaputawan mo't kwarta pagbayad na kanyak. Anya? Ay, agpatulong ka lang iti sa bali at tao na. Jak kayat, agsayang iti oras kin ka. Asino di kinasaritam iti cellphone? Nagbayag kayo mat nagsarsarita. Kinasarita nakman di admin ni congressman bakit? Kat? No kano adam amok mabalin niya trabaho di kapitulyo Ha? 5 at tao ti masapul da. Apag isaw nga adan nagbayad kanya katattao nga kasapulan iti trabaho. Isudan ti una nga isirag iti kapitulyo. Ay namani, intun kwan maamuan ti gobyerno day tangar aramidam. Dakas kan? Anya laki din ni bakit? Di ka kadimadanagan. Malakas ako sa gobyerno. Amok ni congressman. Ag-best friend kami. Sapsapulin na kajay lalaki ang nakatakder di tarwar mani. Apay ka now? Jak dinamagan no anya tigagara na kan ka. Nalabit nga may patulong mo dahil alalakay. Papanawa mo. Apay apapanawag nga kat di nakapay nakasarita. Langa na ti awan pagbayad na. Iso papanawa mo. Anya? Kita man na itilanga na. Nagmursay. Kasla saan nagdigdigaws? Kasaritan pa'y nga umuna. Narigat mat no papanawag latan day taataong. Sige. Saklatan ti masidagkin ko na. Jak kaya tapasterken diti balay. Kaputa nagmursay. Kun kahit nagkasapulan kamat iti pagtrabahuan. Iso ngay masidag ka kanyak. Huwag kapsat. Agkasapulan na ka talaga ti trabaho. Patya ka matulungan na.
Ay, mabitla nga kapsat. Nakaamuam nga doon tinatulungak may papaniti trabaho. Mabigbig-big kang aminan, kapsa. Hamon ti tattao tinhagan mo. Imbagada asikati asitgak, maring matulungan nakmat. Ah, depende day ta, kapsat. Anya depende, kapsa. No adda 5,000, matulungan ka. Masapul pa'y ka di nga agbayad tapno matulungan nak amakastra kiti trabaho. Ay, wala kapsat. Masapul unay day ta. No kasta nga rod, amin na natulungan man nakastra kiti trabaho, nagbayad da kan ka iti 5,000. Correct, kapsat. Nalawang amin ti koneksyon ko. Gobyerno man, kan private company. Kabailak, ti mga ipastrak iti trabahador. Kasta ka di, kapsa. Ay, win kapsat. Bayadan na kaun, tapno maadaan ka mo iti trabaho. Sige, agbayad ak kapsa. Ngam saan pa'y nga ita. Anya? Agsubli ak, kapsa. Emat kanton, 5,000 apagbayad ko. Ay, nagganasan no kasta kapsat. Saan lang 5,000 ti bayad ko kan ka, kapsat. Ah, anyat kahit mo sawan kapsat. 10,000 ti bayad ko. Tapno sigurado ang maisapulan nak iti pagtrabahwak. Ay, wow! Nagganasan kapsat. At dapay gayang bonus ka. Gapo iti dayta nga imbagam. 100% amaikan ka iti pagtrabahwam. Urayan na karod kapsat. Agawid ak labi iti jabalay ko. Inak mangala iti pagbayad ko kan ka. Ay, nagbayagan ay adyur oray ngagbayad iti Gmail, bakay? Ay namani, madiday ta nga aramid mo. Sing-singiram dagiti umay agpatulong kan ka iti trabaho. Anya laki din ni bakay. Di ka din kumontra. Nay, adda nagsardeng alugan di tabatog Nalabit nga ison di, Isong agpaisaw. Adamat kakadwa na alalakay. Ay sus lakay, umaydan ditoy. Pasensya ka no nabayaghan ka nagsubli kapsat. At to'y hindi 10,000 bayad ko. Kasukat ti panang tulong mo kanyak nga agtrabaho. Ay, uwan kapsat. Agyaman munting nga rin. Oh, Happy nay. Happy pinusasan na kapsat. pulis kami. Nai-report ka na kami ti illegal nga aramidam. Iso asumurot ka kada kami ije presento. Ay, saan? Ay, diyak kaya't ni mabalaw. Ay, tulungan na kanjila. Ay, tulungan na bagay. Diyak kanunungan ti mading aramid ti asawak. Tiliwan yun, sir. Ay, saan? Ay, diyak kaya't ni mabalaw. Ay, diyak kaya't. Umay kan kapsat. Ije presento ti pagpalawagam. Sangwan ti basol mo itilintag. Umay kan. Ay, saan? Ay, diyak kaya't ni mabalaw. Ay, pakawanan da ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Kahit ti mapanmangan dita restaurant. Kano dito iti kanayong ko pangpanganan, tanalaka ti budget meal da. Baka umati waitress da. Ay unay, uray tanalaka ti lako da. Umay kakiday pa rin. Diyak nga rog kahit ti baka ta waitress. Jaya kong paspod amangan. Nangina di ta paspod pare. Una nga nagpipintas ti waitress da. Diyak makapangan mo bakit kag serve a waitress. Ay, Orlan, anya ti order mo? Jay man budget meal na na. May saan natang, kan may sa akarne. Agpili ka na, iti kayat mo. Una na. Antilatan, tiyawag mo kanyak. Bumaketak alalaw no na ti bagpagam. Ay, sige yantay. Ajay ngay kadwam, kunak man no dwa kayo amangan. Ijay kano fast food ti kaya napanganan antay. Ay, ado siguro ti kwarta na. Padaklaing mo ta minimum ti mauawa na sweldo na antay. Apay nga ta, takaslasaan akayat dagiti tao ti umay mangan ditoy. Ditamot ada na pintas a waitress ti kayat daapang panganan.
Ay nalakay, basit laang tinaglakwak, manulaang. Ano nga main ako na am tika kumpitinsiyam. Dagiti kaarubak a karinderya. Ada waitress da nga agayam iti customer. Ngem siyak, awan ngamin ti waitress ko. Mga lakay ti waitress mo Uray na lakal di budget mail. No awan waitress, awan latta ti mayat nga umaymangan. Sapay no maminsan, malipatam ti agdigaws. Maangot dagiti customer mo ti aga-lana ngayap apros mo dita bagbagim. Sakpay maturog ka. Malaminak nga rod nga agdigos iti bigbigat. Kanjak kayat amala daw amalukatan di karinderya. Uray man pa no sikat ti kasasapa namang lukat no awang customer mo. Tawa mo na pintas a waitress mo. Awan serbina. Ay umay kayon, nalakalaang ti budget meal ko. 50 laang. May kayon. Awan matla ti umay a customer, uray agayabak. Mapanda amin di tabangir. Taadamat waitress daan na pipintas. Adak manan ante. Ay naimbag man taada ka Orlan. Si Kati umuna a customer ko. Unay mo tao mo na customer mo nanday. Awan pa'y talaga ti customer ko. Kita man dita karubak a karinderya na punuda. Ay no siya kanday. Jay nalaka amakan ti birbiro ka. Agpili kan, nuan niya ti kayat mo a budget mail. Ta-serve code. Pare, sa dino tinangan ital daw? San kan nga inawis ta mo ka di mo magkatyo may mga nadya karinderya pang panganak paray. Ijay ka manat nanangan, ijay ayan ti bakay. Antik da jay oh. Anti mo na, tas ika akanayon ti customer na. Padasam nga mo ti mga naadi ta. Tanalaka ti budget meal da. Ay na, diyak nga rog kaya ti bakit amang serve iti kanag. Maawa na anak iti ganas na mga amparay. Udno ti bagbagakan ka, so patsin na. Mapirdi man ang dagito'y saan analako asidaan. Malugyak manan no kastoy laang. Jak maparwar jay baybayad ko iti abang ko dito'y apustaw. Nana, naimbag amalam mo. Mangan ka ka di balasan ko. Nalakalaang ti budget meal alakok dito'y. 50 laang. Agorder kan? Sa anak nga agorder, Nana. Umayak ko maag-apply a waitress mo. Ha? Aywan Talaga ka sa pulak ti waitress. Anya tinagan mo? Alma tinagan ko, Nana. Manungay ti tawon mo. Balasan ka pa'y kaday. Kun taga-ano ka? 20 ko, Nana. Balasa nga pay. Dituyak ili nga agigan. Kasta ka de. Sige, mangrugi ka nga rudan inton bigat. Waitress mo ko nang bakay. Aday may nag-apply ije karinderya. Napintas a balasang. Napudaw. Kun atidog ti buok na. Ay, umadong nga rodon ti customer mo, ano kasta? Ay, sapay kuma. Kit-kitak nga rod, kat adayo napimpintas ni Alma. Kadagiti daduma a waitress, dagiti kaaruba. Mabait lang ang mana nga. Itad ko pa'y ti order ni Manong. Na Alma, kalaat mat nga imado dagiti customer tan. Saan ka di akastoy kaado ti customer mo idi, auntie? Ay pasaray maperperde dagiti lutlutwak asidaan. Ay, aguri auntie. Ta-iserbak pa'y dagiti agsangpet a customer. Dito, ti pagbayadan. Budget meal ka di kan ka, sir. Ay, nalakalain, sir. 50 laang ti budget meal mi dito. Aday ta je bank book mo. Nagyamanak manang, ta deposit mo manan je sweldo. Deposit kala, deposit. Di ka mo't lamangas asawan. Laki din na yan ni manang. Ne, apay, dakas aya nga ipalagip ko kan ka. Lumaklakay kan. An-anwan beta nagado a deposit mo. No awan mo't ti pamilyam. Madan tolat tamot. Manang.
Kasano nga addan tulat ta? Kat di kamot ngamin ammo ti agaram. Adda balasang akaaruba tayo. Ipadlaw na pa yan nga gusto kon ka. Ngam di mo mat ngamin ammo nga arman. Jak kursonada ni Juana manang. Nasingpot ni Juana. Awan makunam kan kuana. Nugagat laang ti pagsasaritaan. Malamanang, ina ko nagtrabaho. Ay na, agkita kan iti armam abalasang. Narigat ti agbaang. Pangal daw sa manana, baray. Awampay, adayo pay. Apay, mabising kaan? Mabisinang aruday. Sana ka mabalin ang malabsan ti bisay. Tagsaraw ti tiyanggaw. Agpada ta iti sakay. Kung na di doktor, rumbang ang mga anak ito sa tunga oras. Dahita kinakuripo mau. An-anusan ti mangmangan iti budget mail asag 50. Yung laki din na ya, pare. Huwag ti dakes na di budget, may lakang ka na. Tanala ka, kin mabsog ka pa'y. Dapat libre adiguna, sabaw. Di mo kaya't amaksayan ti kwartam. Mas kay kaya't kung amin di budget mail, ta adda nateng na. Ay mga taman mo madamdama iti pang panganak apaspod. Jaya latan ka rin diriya, pare. Ija yan ti bakit? Di ka lama uma. Uray bakit ata naimas mo ti panagluto na, pare. Di mo lamaw no malagip na bugwan dagiti ilutluto na si Daan. Panagkunak, agkabawan da dya bakal. Wen manang, aguray ka lang ta iserve ko pa'y ti order ni Manong. Antay, agurderak man. Orlan, nasaya at taadakan. Alma, una ampay man nga iserban ni Orlan ta isuti-suki ta ditoy. Anya ti order mo, Manong? Ay, sos. Apay nakastoy mo tinti, panagpitik ti pusok. Kasla aglag-tulag tumutay. Manong, anya ti order mo? Orlan. Hoy, Orlan. Apay antay? Itay pa'y adamdamagan ni Alma no anya ti order mo. Nakakita ka mutlatan kan kwa na. Ala ni Manong, apay, agan ano ka? Kurang kan samot idi turog idi rabi Orlan. Ay, naglapsatin na ito awitris mo, antay. Ay namangan ka pa'y. Madamdaman taon ti panagamamuyo kini Alma. Nagbiit ana ibus jila ko ta asidaan, anti. Nagadumat ngamin manen ti customer. Ay na, uwang nga rod. Manipod imay ka, imado ti customer. Kasta ka di? Ang ti pakas daawak unay. Ni Orlan, kasla ada kayat asawan ti kadapereng nakan ka. Asino nga Orlan? Di ngay naka-uniform a customer ta. Di nakutong anatayag nga adda siding na ijay timid na? Wan, Orlan tinagan na dayjay. Amom ka de, isulaang ti customer ko manipod ng rugiak ditoy a karinderya. Kasta ka di, anti? Mangup opisina dayjay di ta Kapitulyo. Ang jakman na nadamdamag no barupay. Apay kumano barupay? Ay kat, yamam ka balasang ka. Barumat ni Orlan, papanan na ngay. Ala ni auntie, tilay bagbagana. Ituloy ko man lang ang taginaw. Pare Orlan, anya ti mapaspasamak yung kamay? Apay paray. Nagadayo ti turong dagita matam. Nadalang pampanunotag paray. Anya mo ti pampanunutom, mate? Jay, nakita ka nagpinta sa balasang paray. Diyak mo malipatan ti rupanan. Uy, good news deta. Saan ka magayam abakla? Nya bakla mo nga bagbagam mo. Gusto ka magayam iti babae? Ay, talagang nga gusto ak paray. Napilya nga man iti babae nga ayatak. Gat ita, nasara ka mo di babae, aparagan ka. Alma kanukay, tinagan na paray. Nakakita mo ngay. Ije karinderya apang panganak. Ije ayan ti budget meal. Wun pare, adda witris ijay anapintas. Nangalaan nga ti bakit iti waitress na. Ang nasayat mate. Ay, kastoy sa tirik na ti mainlab paray. Kasa talaga
Nagits mo. Agayat kan. Iso congrats. Di na man kabkablawan ta. Jak amon o kaya na mo ni Alma. Ay kapay kumaadi nakakayat. Baro kun pogi ka mait. Ha? Nakutong kalaang. Ang mayat ti pamagim. Arma mau. So kadi dahi ta akarindir ti pang panganam iti budget meal pare. Huwag pare, iso dahi ta. Napumpuno mait. At kagayam ni Alma, iso ti mang papaado ti customer. Ayun na. Kita man tilang ana. Dahi eh. Iso dahi agsaserve. Ay na. Dalagang Pilipina pare. Muri na. Nagpintas. Kunak to, magking ka pare. Ay na. No baro ak pailaan. Siya kung ti mangaram kan kwa na. Ay, di ka agsasaw iti kasta pare. Jesus. Tasyak ti mo na anak kasirpat king kwa na. No baro ak kunak. Kasal mo nga tayo, diskar dyan ni Alma. Ay, kita aglagan ke aglaglag tuntoy pusok pare. Tigidig my heart ko na na. Nih, tapay nga mo may pare. Kasta ak mo't hindi nagayatak ka ni misis ko. Ay, jak pa yun makaturok-turok iti rabi pare. Ay, kasano nga tada ito yan? Pare, may salang ti solusyon iti problema. Ha? Anya kay pare? Yibkas mo ati ayat Amerikrik nam. No ngay paayon na. Ura yun basta tinapatag. May yibkas mo tirik nam kan kwa na. No ngay na to? Maibagam ti kastoy na ayatan ka, Alma. Anya? Mas daawak man, Alma. Saan nga may nangan dito yung karinderya ni Orlan ita? Jay ko nam asukim abaro, ante. Kat no nakitak mat ida itay anakatakder gita igid. Ada kadwa na alalaki. Katrabahuan na siguro dayjay. Apay nga ta, saan da nga imay nangan? Ado nga minti customer tayo itay, ante. Natalyaw ko laang ida. Pimanaw damat adagos. Apay ngay ngatan. Sa balin sa mo tinapandananganan. Apay ngay nga ta, ante. Sa apay planok ngayam ammo kakankwana. Kaya't nakadimat kat may saak laang mat a waitress. Ay na Alma, awan pilpilian ti ayat. Oy, Orlan, Apay manang? anya ti pampanunutam? Itay kapay nga ay ayaban amangan tayon. Ha? Di na ka di mangmangag? Ay, apay mangantayo na ay manang? Wan, nakasango kami aminan ijilamisaan. Si kalaang ang tiyur urahin mi. Anya ti problemam. Manang, agayataksan. Di wow! Naragsakak man anak ang ngag iti dayta nga imbagam. Italaang anang ngag kuraytakan ka. Asino ti babae ngay ayatam? Alma tinagan na. Amo no. Kasano nga ibaga tirik naking kwa na manang? Ay kat, diskartyamon Ha? Apay day di tatang, nagado ti chicks na. Dimla tinawid, ti kina playboy na. Kaya't yun sa tata. Agmay may saak ita dito'y karinderya. Wen Alma, tagtrangkaso ni ang time. Di na kabailan ti bumaangaon. Ay, kaasi mat Nga mas kaasi ak ang mga sikaso kadagiti ado a customer inton madamdama, tata. Ay, kaduan ka kumaa. Ang masikaswak mo ni ang time. Kabailak matkit di, tata. Ngam no agmay may saak laang. Marikata na. Ay, bareng mayataw nintong bigat. Sapay ko matata. Sige, asikaswan nyo ang naimbag ni ante. Tapno sumrakan inton bigat. Jak amo na itagluto. Makamuditan. Paray, aksaw ka na. Miss, Ay, adda kayo mat. Agorder kayon? Awan pa'y tinalutok asidaan. Agsakit ngamin ni auntie. ay mayat ano kasta? Tulungan na ka ni kumpare nga Orlan. Tulungan na. Saanin asumrak iti trabaho na. Ala paray, ibati ka dito takadwaam ni Alma. Sige. Uy,
Agtagari ka mo ta. Ay, uy. Kadwain ka, Alma. Ibagam ta ramidan. Ta siyakaw ti mga ramay. Sorry naparsyakan ka mo tan itilutlutwat. Namantyanan day ta uniform mo, manong. Ay, orlan langin tiyawag mo kanyak, Alma. Bayah mo na mamansaan ti uniform ko. Basta makadwa ka. O sige, manong. Ay, Orlan Gayam, iyawat mo man di aklo. Dahito je aklo, ading, Ni, inigdamamatan ti imak, Orlan. Alma, mabalin ka dito agarim keng ka. Ay, mababainak. Iturturod ko nga ibaga ti pudno arignak. Ay, nyalaki din aya. No, dumteng ti ayat. Di mapakpakadaan, ading. Imbaglaki day. Tamahiligak amangan iti budget, men. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Kunakken ka nga agawid ka masapat agluto ka. Anya ti orasan? Hoy, Fidel! Ding-ding ganak! Maaw-awatam ti bagbagakan ka! So, sagsakit ti ulo kon ka. Sao ka, sao? Tapay, naumakan kanyak. Di na kon kayat. No kayat mo asumardengak asao, surutem amin dagiti bagakan ka. Saan asumrak di tamay sa alapayag mo. Rumwar ijay bangir alapayag mo. Ay, awanan ti maibagak. Iso ano mabalin, sumardeng kan ngagsasao. Apay nga awan may bagam? Agsao ka, Fidel! Amok asaan ka nga umal! Amok nga ado ti may bagam! Ay, naapo aya. Paginanaanak man mo't. Tapay, adda siguro babaim ija opisina yu anya. Iso addi mo kayat adenggan dagiti bagbagakan ka. Asino ti babaim? Asino? Ay, susapo, ay, manyalagit din. Nagrigat na yati kasla armalay tingiwat ti misis na. Siya! Kasla armalay tingiwat ko? Naumakan kanyak! Sumungbat ka! Sumungbat ka! Nagsapa ka mo tin nga umayag duty, paray. Kaya't ko nga minaliklikan ni misis ko asao pare. Nagsakit tila payag ko kan ko ana. Anyalaki din aya kita misis anang iwat. Malas mo, taday ta klase ang misis tinatumpo nga, paray. Wan nga rod pare. Oh, naipalisinsyam ka din, ibagbagam nga armalite mo. Panagpapalisinsyam man iti paldog, paray. Awan armalite ko, si kamot pare. Kanayon mo nga ibag nga da armalite mo, ibalayaw. Di kayat ko asawen pare. Di ibagbagak nga armalite, kat awan sa bali no saan ani misis ko. Anya? Hey, ni misis mo gayam? Kunak ano paltog, paray. Wen pare, ni misis ko. Kasla armalite nga agpaiso tingiwat ni misis ko pare. Saan asumardeng asao. Kay, dayta ti pagparparikotam. Wen pare, iso ti pagsaksakitan ti ulok. Ay kit bayam lang nga armalite na ka ni misis mo, paray. Oh, makaumamat nga rod. Kasano nga ta, nujakton matapelan ti unget ni bakit ko, kat madiswak. Ay, dayta ti delikado, paray. Si kapay mo nga rod a security guard, iti may reklamo, nagsipat iti asawa na. Iso nga rod, ajak kayat amapasamak dayta. Sapay dayto banbantayan to yung opisina. Opisina dagiti makunkuna, social worker. Dito yung agreklamo, dagiti abuso a misis. Ay na pare, narigat mo't no syakti umay ireklamo ni misis ko ditoy. Ay sos, dakil pa kay babainan paray. Iswaliklikam masaktan ni misis mo. Nay, mabit lang pare. At the message, naguni ka ti cellphone ko. Ikaw pasama paray. Nay, dangag pa iso. At the mensahe ni misis ko pare. Ne. Nagatid dogmat ti message na iti cellphone ko. Ay sos. Kitam, ne. Ni,
Kaslamit yung nobila. Mabait lang pare, basaak man ti mensahe na. Ay sos, manong nga oras mo nga abasahan na ita mensahe na paray. Ah. Nagatid daw. Ay, saan mat nga oras si kamot? Kaya pa nag-reply mo pa nga eh. Ay, wala. Kat no ti kayat na, kada saludsud na, kat adamat katukad na asungbat. Ay katagaramig ka mga rod ati sungbat. Akas laka atid daw iti nobela paray. Ne, nagre-ring ti cellphone ko Tayman. Hello? 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 Oy, hello ka, hello. Mangmangag kamat kay. Hello hello. Di ka mat sumungsungbat. Siguro, adda sa bali akat chat mo. Iso adinak kayat asungbatan na niya. Bakit adak dito'y paradaan? Agawid akong. Siguradom adito'y balay ti pagawidam. Tamangan no sa bali abalay ti pagawidam. Ay, susapo, sa dino ko maabalay mo ti pagawidak. Kat ije balay ti babae ma. Hello? Hello? Bakit? Agawan-awan ti signal dito'y. Nakapoy ti signal dito'y paradaan. Hello? Hello? Hello, kurak! Tagkulitan na ya. Ito man lang. Oh, maday ta. Agtal na ka matlangan. Iso ngay nadap mo ti cellphone mo, tanda ka chat mo asabali a babae. Amok day ta nga istalyo a lalaki. Sa anak ama may saan si ka Fidel. Hoy! Apay asan ka ngagtagtagaray? Kasarsarita ka! Na, apay anaw nagtipampanunutam? Jay ka di babaem tipampanunutam, ha, Fidel? Aday bagbagam aya. Itayak pa'y asaw-asaw ditoy. Nagadun timbagak. Sa nga kilometraw dagiti imbagak ken ka. Ita, damagan nak iti kasta. Anya ayat ibagbagam. Jay text ko ken ka. Saan mo pa'y anareplyan? Saan ka nag-reply? Ay na, ay sus, nalipatak siguro nga instead Kita ang manday tarason mo. Nagatidog jay text ko ken ka. Talaga hamat nga tidog. Inururay ko ti reply mo. Ngam awan. When ngam inawagan nak matitay. Ngam inadap mo di cellphone mo. Kat hello ak ay hello. Bakit? Mabalin ka di apagin na naanak may. Uray itaman laeng asa anak kumamat nga armalayten. Pagulimak man mati aglawlaw ko. Kaya't ko tinaulimak nga aglawlaw bakit? Naulimak gayam ti kayat mo. Nasakit yung ulok amang dengdengagkan ka. May salaang matiturong ti bagbagam. Nga adda babaik. Kat talaga mat nga da babae. Adda ka chat mo a babae. Adda ka inawag mo a babae. Kan adda ka ginginod night mo a babae. Ay na. Kaano ak nga taya amadan iti naulimak nga aglawlaw. Kaya't kumot apaginalaan tila payag ko. Aray, si kamanlangan iti sumaho ka ni ma'am. Ne, apaya siya ti ibaon mo. Kitno si kati ay ayaban na. Kaya't nakakano ka sarita. Amumit anaungot day ta amadam tayo. Ay, amok anaglaing asumao. Si kalaangan ti sumangogan ko na pare. Tani, agsaksakit ti ulok ni misis ko. Akasla armalay tingiwat na. Ay, sapay ko saan nakasermonan ni madam? Ingkan, ad-ada sermonan na ka. No saan kang agpakita ken kuha na adagos. Good morning, madam. Adda akong dito isang wana. Apay, panagkunam, saan ka nakita? Mulmulagatan na mulat ta kami na. Ay, agulimag ka. Di ka laurayan ni agsawak. Madam, nalpas nga minan ti duty. Amok akayat mong ti agawid. Asino kada kayo kini Fidel ti akin kayat nga overtime. Kuha, madam. Double pay, saan yung akayat? Apay, madam, di yun laka din manayunan. Triple P mo't ako, ma. Sige.
aramidag a triple pay. No dayta ti kayat yo. Ibagam kini Fidel tag overtime. Uwan, madam. Ne, pare. Uray ka lang nagkalinduusan anak isarita kini madama. Anya ayatin baganagan ka. Ag-overtime ta ka no, pare. Triple P pa. Uy, mayat day ta. Kaya't, ma'am, saan nakangaungtan ni Mrs. Ma'am? Ha? Ay, makangigak manan Ado manan sermon nan. Anyam, sayang mat day ta pare. Triple pay pa. Kahit, anya nga ron. Ag-overtime ta ka ron, pare. Ay uwi na. Sige, makamuditan pare. Babae tiamok nga overtime, ma'am. Saan ang trabaho? Anya a babae manan nga ibagbagam. Talagamay! Ado ti babaem! Iso adinak dengdengan! Di mo ikaskaso dagiti bagbagak! Kasano? Kat makauma. Isumit lang nga iso ti pagpabasol mo kanyak. Babae ka a babae. Kat awan mo't nga rod. Intunukan nagbabae akit nga rod. Padasam! Padasam ta saan kan nga gaw awid dito balay! Babae ka a babae. O di nasaysaya at langan nga agbabae akon. Makauman ti agpalpalawag kan ka. Isugaya pinag-overtime data. Tada activity da dito opisina tayo, paray. Ha? Anyang activity data? Umay ka no mo dagiti natultulungan ti opisina. Tapno adamit ka no ti get together da. Kasta kayam. Di maya makita, nga do ti nakabiti na balbalon. Huwag nga rod pare. Kane, adapay dekorasyon ni J stage. Huwag nga raw. Ngam paray, yung ka man asid ganda di alakay. Anya nga ti masapol na. Natulungan na nga ta day ti opisina tayo? Kasano nga ta natulungan ti opisina da ita kinalakay na? Kasmatla ermitan yung ti kinalakay na pare. Ama, saan pa'y anang rugi ti programa? Nasa pa kaya mo unay. Ay, adda magakman ama. Apay, adda ka din na itulong ti opisina me, ama. Aywan, takal din na itulong na ito yung opisina, iti marriage life ko. Ha? Marriage life yo? Dayta akinala kayo? Naglugo kan. Kaya't mo, tay baot ko kan na ito yung baston ko. Ay, iko ama. Siyak ti security guard dito eh. Apay, di mo aya makita to uniform ko. Amok, ang no kasta aluk-lukod na. Bautin ka iti na ito yung baston ko. Iko tata, ay dinasayaat. Agtugaw kayo lat na dito pag-urayan nyo. Taamangan no matamdama. Mangrugin ti programa. Amok, anang iwat ka naugat ni Mrs. Mao. Amuyo? Ne. Ay, kasano nga amuyo, tata? Isa ti problema may ti kasla armalait ang iwat ni Mrs. Mao. Ne. Naglaing kayo matan, ama? Ay, Ma'am, no siya gapoy ti na ito yung kinalakay ka. Makita lang tilang at ti tao. Hamukaw ti parikot na. Iso akastaw, dumngag ka. Kastoy ti aramidam. Anya ti aramidag, ama. Agdangag ka, adalaing. Paray, umay kantag duty tan. Agure ka pare. Adda importante a pagsaritaan mi kini ama. Nawatam timbagakan ka. Sir. Naawatak ama. Amu kung ti aramidag kini misis ko. Amaw, kastamit ni misis ko ide. Agam, nagbalbalew. Ay na, sapay la ko matagbaliw mo ni misis ko ama. Diyak kaya't alumakay kan bumakit kami nga ung-ungtan naklatan. Ay, mabalidak ka din.
Umasidag ijay stage, sir. Ay, wala, ama, mabalin. Ay, kumansunak to ka nitong madamdama. Ay, kasta aya. Ay, kabaalan nyo pa ilaang matgayam di kumansyaon. Ay, at iwan ka pa ilaang mata, nukinansunan laang ti pagsasaritaan, sir. Maray pite. Itay pa nga gunoon ni ta cellphone mo. Addan sa text mo. Ni man misis ko, damdamagan na no apay asa anak pa ilaang nga agawid. Kat amo na mat nag-overtime ta. Kitway. Apay, damdamagan na. Wen nga road, nagulit kamit. Mala, bayamon pare, ta-reply akon. Oh. Nay, kita niya kayo timbagam. Laiti man ni. Kita ma. Ay, nagatidugan yung text ni misis mo, paray. Wen ngam nagpaspasak mo't nag-reply. Ha? Kanda ito'y tin-reply ko na eh. Niya nga dito, paray. Thumbs up. Ha? May sa thumbs up tin-reply ko pare. Ay, addan ang agungot ni misis mo king ka, paray. Ay get thumbs up to manan ati reply ko. Sino nga mo tinang isuro king ka iti dayta, paray? Ha? Daya man eh. Ha? Jay ermitanyo a bisita tayo. Kahit isutin suro na king ka dayta. Wen pare, naglaing dayay alakay kay. Fidel, itayak pa'y asao ditoy. Ngamsi ka, perperengen nakmetlatan. Nalpas ka na nagsao bakit? Anya? Tano nalpas ka na nagsao, agi na naak matay. Tanaman nugak mat ang nagtrabaho. Agaso matamano nga oras kami ang nag-overtime. Ado pa'y ti kayat ko adamagan kan ka. Apay a thumbs up laang ti reply mo ijay saludsod ko kan ka. Bakit? Anya ngay ko mati-reply ko. Kat naibusan ako ni tisongbat. Fidel, Isong ngay ta, thumbs up tisongbat ko ken ka. No di ka pailaang sumardeng asao. Anya ti kunam. Diakunay na nga. Iso nga ulitam. Ay, tulang ka talagang nanang. Kahit papanan na nga bakit ak gayaman? Kunak adinak san ay ayatin nila kay ko. Kasano adi maumakan ka nila kay mo. Kat nakaungungat ka. Ninanang mo. Sao ka, sao. Di mo pa'y amuti manglay ilaw kin nila kay mo. Kitaan nyo day ti reply na itinagatidog a mensahe, nanang. Ay, basam laangan. Tadyak mabasa. Agasam ti reply na iti mensahe. Ha, laang. Anya day ta, ha. Katawa, nanang. Katawa day ta, ha. Ay, kat naragsak ano kasta. Naragsak no ti reply na kat, ha. Ay, katwa na. Si kamot nga main, kaslar malay detang iwat mo. Nanya kalakit din amisis. Sana naragsak ti kasta. Balbaliw ka man nga minaw na nakaw. No agunget akon, saanen ngagtagtagari. Sana damagan no nalpas akon anagunget. Kas jay laangan tar aramiden na nanang. Nagniwat ka mga main. Padasem tag balbalay wanakaw. Agbalin ka na isam, kung saan anak ang iyong iwan. Sinurot mo malaang kay balakat ko kan ka. Ay, uwan ama, mayat, effective. Kunakmat kan ka. Iso nga ita, di na kun unay sersermonan ni misis ko. Amang ano nabanugan. Ay, katuan no sao. Payam lang, mauman tulata. Ama, anniversary mo ita kahit. Sorpresa man.
Dayta ti kamayatan nga aramida. Kuna na siguro, nalipatak yung wedding anniversary me. Ay saan? Apay ko maamalipatak kat labs na labs ko ni misis ko. Uray no kas jay na laan. Ay, bakit? Happy anniversary. I love you. Urayak na makasangit ka dagita sa apong ngayaw awat mo lakay. Nalabaga ko maarosas tiyawat ko ken ka. Angam, sabong ti karabasa laangan. Tadengdengem bakay. Agyaman na kalakay. Kunakno din ako na iayatan. Sus, mabalin ka di met amalipatak ti anniversary ta bakay. Pasensya kan alakay, no puro ung-ungot, ti impakpakita, kan imparpariknakin ka. Imbes ko maapuro ayat. Bakit? Tinapatag, kat saanan akasla armalay day tangiwat mo. Natanang kaitan nga agsao, kan saan kan anaungat? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Oh, apay, kasangsangpet mo pa'y laang agsinnaay kan, lakay. Kasano ajak agsanay, kat kastoy mo ti masang patak. Rabin, ngam di ka pa'y nakaluto iti makan. Di ka pa'y nakaimnaw iti pinggan. Ha? Unay kid di ti kastuyan. Nabambanog datawa nagtrabaho. Kastoy pa'y lat ti masang patak. Sigurado, day taman la silpon mo ti minulmulagata man nagmalmalam. Alahos ton, rabiin, ngam agniw-ngiwat ka manin. Sumardeng kan ta agluto ak, kan aginawak iti pinggan. Rumbeng lang! Di mo namnaman na siyak pa'y ti mga ramid kadagita. Ang mga no ibarsak ko dagita ijerwa. Anya? Apay, Edgar, kasla rin nabii kayo mutan nga gapapa iti asawam. Ah? Kanayon ko ang mga ti panagsinsin nung batyaw kinipanyang. Kasano ajak makaungit. Tunggal sumang petak iti malam. Saan pa nakaluto iti makan? Saan pa nakaugas iti pinggan? Diyan anak may, di na pa'y maasikasumot iti husto. Kay anya nga ron ti aramidin na di tabalay yung ay. Ay kanya pa'y ngay nana. Agmalmalam nga agbuy-buya iti korkorian. Anya, ay una yan ni Panyang. Dahita nga rod kahit. Nuan niya iti malala na iti panagbuy-buya na iti korkorian. Ay, bagam ti asawa, Edgar. Saan anasaya at dahita nga aramidin na. Asikasuan nakit di ko mati pamilya na. Saan akasta? Ay na, nagnanamutin da ito yung luto masidang bakit. Ay na, Sakpay ti kunam. mas dawa ka. Nagluto kayo tayo, mas na paborito kasi daan Adak ngamin iti mood nga agluto. Isuan nagluto ak, para kan ka. Ay na, nag-sweet mood din da ito yung asawa. Kagapotakas ta. At da regalo making ka, inton umay a Valentine's Day, bakit? Ha? Bakit? Ikang ka man, iti regalo. Deserve mo ti may kan iti regalo kay. Gaputa responsable kang asawa. Kun inadag iti dua nga anak ta. Aramidak dagitoy kas ina. Ngamjak mat ibagbaga arigalwan na. Saang nga raw ng pakaragsaka mo arigalwang ka. O sige, makaammo ka. Agiyaman aklatan, lakay. Amo mare, nakaragragsak kang atalaga. Ha? Apay? I-share mo mat atap na makipagragsakak matkan ka. Ay na, naku na ngamin ti sugar daddy. Nga da kano itid na kanyak arigalo. Inton umay a Valentine's Day. Ha? Iso nakaragragsak ka, girl. Anya ngay kano ti regalo na kan ka? Siyempre, the most expensive gift.
Kwentas ang inginaan kan dress with flowers pa Kasta? Ay kat sana all nga rod mare. Sana all. Binibigyan ng expensive gift. Why, imposible adi na kay kanila kay mo. Kat no nakasweet-sweet ti asawa. Adaman siguro, ngam saan akasta kangina. Ay na, nanginaman mo no saan. The important thing is, nagtaod iti puso na. Di ba? Sabagay, husto ka mare. An-anwan tay nga agpayso ti nagngingi na a regalo. No babaero mo tinagtaodan na niya. Correct. Wala nga Roden. Saan ama ipapan iti babaero ti pagsaritaan ta? Ang mga numalagip ko man di boyfriend ko idi. Nga iniwan lang ako sa ere. Anya? Ay, ang mga no agrunga aba. Imuriyak man day ti pariya. Isulaangan ti lutwak apang rabyan mi. Kabayatan ti panagimuri. Agbuya ak iti Korean movie. Ituloy ko di saan ko analpas abinuya. Ay, nga day tararamid bakit? Ay na, makitkitam lang arudan nga agim imuri ak iti pariya. Ngam saludsudem pay lang. Imurya mga Roden, tayo ta si tayo. Agam, paguri ka man. Kanon to pa amalpas mo day ta panagimurin. Day ta matam. Nakafocus dita Korean abuy-buyaan. Ay na dinak man pakibibiyangan si ka Edgar. Agyaman ka ta ilutuan ka pay iti si daem. Nakarikreklamo ka. Na? Alaing kan ijay siled. Agon nat ka ijay aginggat kayat mo. Ayaban kan tulatan no naluton ti makan. Ala, mangantayon. Aguri ka. Mabitlag. Parya da ito in lutom sana ya. Ni, kas kala aguyong. Kit kita emet aparya. Ngam sao kapay laasao. Salbag ki diti kastoy. Kita man tayo in lutom nay. Ay, pati pat holder inraman mo in lutaw. Ha? Kabayatan ngamin ti panaglut-lutom sa bali tikit kita na kita matam. Day tala cellphone mo. Anya ngay, di mo napansin anay kargan ti pat holder. Yun may isa. Imbalis mo lang nga Roden dito yung malukong, di mo paila nakita. Anya laki, di na ya. Ay, kuwa. Makapapungtot ka. Imbis ang mga anin kunak. Ngam kastoy kit din tinaramid mo. Ala, ibalang mo da ito. Agluto kayo ti sa balay. Sige. Maminsan pa'y panya nga. Talaga aburakak da ita cellphone mo dita sang wanam na Tapnagnakam ka. Abay, anya launa ti alam dita panagbuy-buyam iti kurkurian. Salbag kakit day. Unay mo tindi asawang pare. Ultimo pat holder na inayon na anay lutaw. Ay, gapo iti kabubuya na iti kurkurian. Ay, sobra ni bakit ko. Sadot na amin asadot. Manipod na addaan iti cellphone. Dahil tati sana na saya ta maipaay iti cellphone pare. San mo tadagas si managbuya iti kurkurian ada kita. Ang unain na kumama ang asikaswan na iti rumbang asikaswan na. Sakbay na nga ito gawan iti panagbuya na. Tani bagag kumaray. Agbuy-buya mo ilaang. Sana kasta. Agbuya lang. Nung nalpas na amin, nagiti maarami dito, nagiti balay. Awan, nung bakit ka? Sana kasta. Isukit di ati unain na nga ramidan. Nya? Di pa'y makadigos. Gapo iti kabubuya na iti salbag akurkurian. Una yan ni Maripanyang. Uray na lang na inayon iti inluto na ti patholder. Wan nga rod mare. Kabubuya na kano iti Korean. Isumot ti na istorya na kano kinilakay ko. Ay, una yan ti kinaadik na iti Korean movie. Di na pa yan amot yan aramiden na. Wan nga rod mare. Anya ti sabi ti kilig-kilig na kabayatan ti panagbuy-buya na. No di namat maasika so ti unog ti balay da. Kaya nagiti anak da. Jakman amo iti dayjay ako marita. Bayam, kasaritak tuman no maranak dayjay apan niya. Ay namare, amom ka di? Di manon kada kami ti damag, ana inayon mo kano ti potholder iti ilotlotom aparya. Nakakonsentrate ka kano ngamin iti kurkurian abuy-buyaam.
Wen nga rod Mare, jakmet napansin an nainayon ko gayam ti potholder iti lutlutwag asidaan may. Unay kan, Mare. No aglutluto ka gamin, wano adar aramidam. Ibatampay laang day ta cellphone mo. Saan kat nga iso lang nga iso ti igam mo? Mare, Asikaswam nga umuna dagiti ubing. Agdalos ka iti unag ti balayo. Kan ilutwam nila kay mo. Iti kasta, dahi talamangan ti aramidan na no aggapo iti trabaho na. wen Mare. Maala, panawan ka pa'y. Agawid akon, ta nag-text nila kay ko. Adda ka nun ka, de regalo na kanyak, ita a Valentine's Day. Ha? Ay, wen gaya man niya. Valentine's Day nga agpayso ita. Ay, agawid akon. Tainak man mo't kitaan no anya ti regalo nila kay ko para kanya. Anya, namnamaam nga darigalo kin ka ita a Valentine's? Ay, unay kamutin lakay. Naimbag pa'y ni Mari Elena. At darigalo nga inted nila kay nakankwana. Kahit, anya kumano at darigalo ni Binkan ko na. Apay, di nakmatrigaluan? Sika, regalwak. Nung ni Elena, kat sabong kun chocolate, ti regalo nila kay nakankwana. Oh. Dahito, itiparakan ka. Kangkong? Kawan, dahita kinasadsadutis mo nga asawa kahit. Mang namnama kakiden, iti flowers in chocolate. Ay, awan pa niyang! Anya kamutin, Edgar? Awan pa'y ka-sweet-sweet mo nga asawa? Anya nga awan ka, sweet ko. Nakarkaro ka. Mapan-amin nga oras mo, iti parang buy-buyam, iti kurkurian. Anya? Ala, ingkalutuan dahita kang kaw. Di ka mang namnama nga ikang ka iti sabong. Dahita tirumbang parakan ka. Tasadot ka nga main. Iso akang kong latan. Happy kang kong day, panyang. Itay ka pa akasarsarita. Yung kasla ka umal. Di ka pa'y sumungbat. Ayaw nga yam. Nakitak James post ni Elena itay. Sabong agpaiso kong chocolate. Regalo ni pare Binkan ko na ita a Valentine's Day. Oh! Anya kumaitano nakitam! Apay amasapul pa'y laang nga ibagam! Kay bagbagak lang mait. Si kaki di mait. Naimbag pa'y nga rod ni pare Ben. Amo na aregalwan ti asawa na. Ngam si kangay, kangkong kit den tinted mo kanyak. Awan pa'y ka-sweet-sweet mo nga asawa, salbag ka kiti! No tinamnamam, ikang ka, nagbidot ka. No arigain, kat pangkang kong kalaang, gapo iti ugalim. Dayta kinasadot mau, mang namnama ka iti sabong kan chocolate. Ay sus panyang, ure agluwa ka iti dara. San ka nga ikan iti kasta? Tandaan dayta. Anya! Iso adi ka man umapapal iti kumarem. Gaputan ni Elena, amuna ti agasikaso iti unag ti balay da. Amo na nga ilutuan ti asawa na, kan anak na. Iso a deserve na ti maikan iti sabong. Sana kaskan ka. Anya, kangkong tinto nila kay mo? Wen Mare, iso amas asarak nga rod kan kwana. Awan pa'y ka-sweet-sweet na. Ay, naimbag kayo pa'y kini Mari Elena. At daintad dagiti asawa yo aregalo. Ngam siya, kangkong kit din tintad daging Edgar. Ay, Mare, no siguro saan akas ti ugalim. Mayat siguro nila kay mo amang tad iti regalo ken ka. Amang ano saan lang a bouquet ken chocolate. With kiss pie. Ngam, in your dreams, Mare. Gaputa kas takakit nga rod. Nagsadot ka ngamin. Uray asinumot nga asawa kat saan amaay ayo amang tad iti regalo no kasta ka. Husto lang ti inten nila kay mukin ka. Kangkong ko naman, George, na idumdum regalo. Saan ko man apagsakitan tinako mo, dyan na ibaga ni baklakan ka, Mare. Ngamin, pudno mo ti imbaganakan ka. No saan ka kumaasadot akasta, may ayo mo't nila kay mo amang tad iti regalo kan ka. Ngam saan man ngamin? Inoran oras aday tala cellphone mo ti mingmingmingam. Anya? Day tala agbuy-buya iti kurkurian ti amom nga aramidan. Mare. Iso apang nga asim.
Baliwam ko man day tanga unggalim. Una kumamot nga aramidan dagiti rumbeng nga aramidan ije unag ti balayo. Tapno saan akas jay ti asawam? Wento, mare. Agbalbaliwak at talagang. Nasaya at napanunot mo dayta. Iti kasta, inton sumaruno a Valentine's Day, saan ton akang kung tirigalo nila kay mukan ka? At dantumot sabong kan chocolate mo, sigurado dayta. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Nay, da kayo magayam tatapilaw. Anya day ta nakasako nga imot yaw. Ay, kamuti day taoy. Madama nga may, di pa nagkalim eh, kundi bakit ka, di bangkag. Ay, kasta. Ay, sus, baka nadagsin day ta. Nanangdan kay latta ko man itimang bagkat Tapno di kay marigatan, tata. Anya kalaki din, Bernard. Kabailan mi pa'y tagbagkat. Uray lakay kin bakit kami. Napigsa kami pa'y ngagtrabaho. Ay, sabagay mo kay di Angam, nalawa unay di mulayaw, tata. Mabanog kay mo adwa. Dudwa kay mo kini Auntie Maria ngagtrabaho. Si kaki di may. Kas itinakunak itay. Napigsa kami pa'y ngagtrabaho. Kas kami lagtawan iti 40 iti panaggargaraw may. Ay, kaasimot da tatapilong agasawa niya. Inal daw da amapan ije bangkag da. Sapay awan katulungan da. Ay, awan nga rod ba kahit? Awamot nga rod anak da. Day tangag pa'y sutirigat na awan anak. Awan katulungan iti panagbakit kan panaglakay. Ay, pudnutan ako ng bakit. Wan gayam, madamag kuman kan ka. Apay nga awan anak dalakay pilaw kan bakit Maria. Diyak man mo. Agam, damat nanggag ko ide. Ani Auntie Maria ka na ti adda diferensya na. Iso asaan ama ka anak. Kasta? Woy. Ay kaasi damat. Awan katulungan da iti amin at trabaho da. Ha? Apay nga agkat-katawa ka masabat ko, supay. Ay, na, makapailag kayo nga agasawa tapno amuyo. Ha? Agpakpakarigat kayo nga agbagbag kat itinagdagsen. Ken agtrab-trabaho ijay bangkagyo nga oray nagbara ti darang tinay. Kat, anya ko mati nakakatkatawa iti dayta. No saan nyo ko mga inay aywanan dagita? Dagita dagita nay. Di adda ko mamang anak yo ita. Aniya? Ngam sa bagay, damag ko abaog kayo nga mingkal. Iso nga awan anak yo kinitatapilaw. Hay, piman kayo piman kayo at talaga. Aniya? Nay, apay nga bakit? Katawa ka mutlatan. Ibagamit niya ti katkatawaam. No, makikatawa ka man. Ay nalakay, katkatawa ak man dalakay pilong agasawa. Ha? Mas daawak man iti day di alakay. Iti kinaado ti babae dito'y lubong. No apay pay lang aday di abaog asaan ang makaanak ti pinili na. Anya? Nagawan a panunot na. Laklakayan. O, anya nga ita. Awan lang aruden katulungan da iti amin at trabaho da. Ay nabakit, sana nasaya taguy-uyaw. Katkatawaam ki din ida. Kat, makapailak mga main, awan anak da, gaputa baog ni Bakit Maria. Awan serbiti amin, apagbanban no ganda, gaputa awan mat anak da. Awanan bain na talaga ray dyan, suping. Anya nga taaga po akat katawaan na dala kay pilong agasawa. Wan nga rod mare. No apay nga taa. Nakauy-uyaw at talaga dayjay a babae.
Ay, nagmayat at duraban tingiwat na, tapno agnakam. Ay na, nasayaat no dama ka iturat ang mga ramid kan kuana iti kasta. Barang isong agpaiso ti pagnakman na. Maghintay ka, Mare. Ako ang gagawa sa kanya ng ganyan. Ha? Amin matan asan arumbang akatawaan? Katawaan na, kan uyawin na? Paiman. Uy na, sana ang mabutang itikas kan kwa na ko naktumas. Anyat ko nang bakit? Masikog ka? Uwan lakay. Masikugak. Oh, Isuan na panak ita ijay ili. Gimatangak iti pregnancy test. Positive talaga. Apa nga ron naliday ka? Sa anak mo't analiday. Pampanunutok lang ngamin. Awam pa'y makatawan ti maikadwa nga anak ta. Ngam ni, masikugak manan. Bakit awan ti rumbang apagdanagam? Blessing iti pamilya tayo dayta. Ikari, kabala katakderan ti pagrebengak akasama tinasawa. Nga uray talo. Wano upat ti agbalin nga anak ta. Lakay? Iso adi kag pampanunot, way. Panunutan a blessing dayta. ay na, Mari. Pudno timbaga nila kay mukan ka. Blessing iti pamilya yu dayta. Mare? Anya ko matipagdanagan. Kat responsable mat nga amakan asawa nila kay mo. Ay naawan rumbang apagparikutam. Rumbang kiti ko maamaragsakan ka Gaputa manayunan to manan ti kids yun. Ado, naragragsak. Uwan mare. Ngam pampanunutak ngamin ti asawak. Awan apulos ti inanana iti trabaho. Kurang lang arag kat agtrabaho iti rabi Ay na di ka madanagan. Amok akabaalan na dayjay. Isong arot abiliba ka ni Pari Bernard. Gapo iti kinagagat na. Agtrabaho pa iti rabii. Ay, kanya dahi tayo imot mo pare. Kasla, agas mo. Un pare, nagapo ka di pharmacy. Di matangak iti vitamins ni bakat ko. Ha? Aping agbe-vitamins pare. Masikog ngamin ni bakat ko pare. Ah, kasta ka day. Ay, congrats pare. Manayunan to manan ti kids yo. Agyan manak pare Mala, agawaan nyo kiti pare. Kabayatan na napigsa kayo pa yung agtrabaho. Anyati ko namlakay, masikog manin ni Lisa. Uwin ba kay? Isumutin ako na ni pare Bernard. Di tayo nasabat ka. Kanya ko mati nakakataway di tayo. Ay na, makapaulok at talaga. Awan pa'y do atawan di may kadwa nga anak da. Angam ita, masikog manan. Ay, na yun na. Ta, kamanin ako na akon bakit? Aguy-uyaw ka manin. Ay nalakay, saan ko nga uyawan. Ibagbagak laang matipod no niya. Masikog manan. Kasla kaano laang, idinaipas ngay na di may kadwa nga anak da. Anya? Hay, mapadasan to ni Lisa jay kaslar aramiden dagiti sa bali nga ina. Ano mapanda agitulod iti ubing da ije pagadalan, at dapay ubba-ubba da amay sa nga ubing ije likudan, sa bali pa iti sangwanan. Ay na, lakon aya. Na yan, naguyaw ka mo bakit? Ay, agtal na ka man. Ang mga nuwad na makangagking ka. Nakababain. Day, apa yan? Magmag na ka mo nagkakatawa sa beng. Ha? Anya ti katawa maya. Ay natatak at katawa ak mandali sa nga gasawa. Ha? Pauna yan na kina. Anya nga kinang ay bagbagam. Apay, diyo ka di amo ama si Kugmanin ni Lisa ita iti may katlong anak da. Ay, amok Ang apay akat katawaam. Anya ya tinakakat kataway ti dayta. Saan ka di ama kapailag?
nga awan pa'y dua atawan jay may kadwa nga anak da, masikog manan. Inton kwan, aganak tumanan. Inton kwan, masikog tumanan. Ah! Yeah. Ay, naguyaw ka mo tin supeng. Ay natata ibagbagak laeng tipod no. Kasla kada kayo mo laeng nga. Lakay ken bakit kayaw. Ngam awan met anak yaw. Anya. Siguro, saan laeng ani bakit Maria tibaog anya? Uray siguro si kaanya tata. Iso nga awan anak yaw. Ay sus, makapaulak at talaga. Awan na talaga babay na dya suping. Nakauy-uyaw. Jaklaan mo akas tagayam ti ibagbaga na itilik-likudak day jay a babae. Anya nga ti parikot na no masikugak manan. Amo mo ti ugali na dya babae. Awan lat maaramida na itibiyag na. Iso akas jay, uyaw nga uyaw. Sa bagay mo't kiti Kan may isa, awan baby ang ko kan kuana. Gaputa jakmot agdaw-dawat kan kuana itipakan ko kadagiti anak ko. Iso nga aguman tulat ta amang katkatawa kanya. Ay na, sakti makaan mo. Ha? At dala pa ka sa bata ken kuana. Ay sus, pagsasawa iti 1 million. Ay ura siya Pagpadaanak nga rod lumabas dito'y balay ka. Ta saludsudok man no anya ti parikot na. Saludsudok laang matkit di Saan kumat nga apaan? Nasaya at tanagranata, mare. Ha? Adda ngamin dimanon kanyakat. Akat katawaan nak kano. Gaputa masikugak manan. Anya, di manon day takan ka? Kat, pudno may. Kastagayam ha? Nagawan abain mo? Aping agtungpa kamatlatan si Kalisa. Gaputa nagalas ti ugalim. Nakauy-uyaw ka iti padam matao. Ngamde ka mo't makita na itabukod mo abage. Anya? Tapno mo man niya. Uray agsasaruno ti panagsikog ko. Awan bibiyang mo. Gaputa may salaang ti amada. Ni Bernard laang. Saan akaskan ka? Upat ti anak mo, pasing mo't nga inauna. Upat ti anak mo, upat mo't nga ama. Anya? Amom supeng. Saan ko kumanga isawang daytakan kakat? Ngam nauyaw ka ngamin. Di mo mo't makita dayta bagim. Agyaman ka tanaranaam tinasingpat nga asawa. Tano saan, amang ano pinanawan na kamanan. Anya? Isu asar dengam dayta panaguy-uyaw mo. No di mo kayat, nga isublidakan ka dayta sa Maawatam! Kapay nga mare. What happened? Kaslamat ag ngaryet ka iti unget mo. Saan akas na? Talagang agong ungatak. Iso nga agulimak ka. Pangaasim ta di mo rubruban ti pungtot ko. Tama nga no si ka ti pagpapasak. Anya? Hoy, no ti panagkunam kat mabutang nga ka. Wrong. Abay, guilty ka iti naibaganilisakan ka. Iso akas taunay ti pungtot mo. Anya? Pudno mo timbaganakan ka. Nakauyaw ka. Uyawam ni Lisa, gaputa masikugmanan. Ngem di mo la pinanunot amay salaang ti amada. Saan nakaskan ka? Upat nga anak, upat mat nga ama. Sumargang ka nay! Magalit ka lang. Hindi ako takot so ping. Napasagidan ka iti kastaunay, di ba? Iso akas taunay ti pungtot mo. Ay, anya lakit din. Kastagayam ti langam, mapasagidan anya. Uyaw ka ngamin nga uyaw. Ngam di mo amo akitain day tabagim. Danga. Ibaot kan tupay. Ay, awanan ka itibain si kasupeng. Ha? Imbaga nila kay kukanyak, ti imbagam ka na, di namin sana nagsabat kayo. Una yan, pananguy-uyaw mo kada kami. Imbagam pa'y ka no, abaog kami adwa. Nana. Uray awan anak me. Kano bilang man tada diferensya ti maysa kada kami. At least, nagtalinaad lata tinasaya at alinangan me. Manipod idi aging gaita. No anyaman ti kurang ti maysa, saan mi abinirok iti sabali a tao. Ha?
Saan akaskan ka? Opat nga agpayso ti anak mo. Nga basig mo't nga inauna. Alaman, asinaw ti mas nakababain ka data. Ibagaman, Pasensya kay kuman, nana. iso abaliwam na itaki naman naguyaw mo. Gaputa si kamot lang ti nakababain. Nugas tamlatan, ama nga numauma ti asawam kan ka. Kat isukat na kan tumanan. Mangsapol kan tumanan iti sa bali alalaki, maikalima. Nakababain. Apay nga agsakit tinakam mo kadakwada. Kapudno mo tim, bagadaking ka. Ha? Nauyaw ka nga main. Iso kasta mo tim, bagadaking ka. Gusto lang, tanay bagada da ita. Barang isumot din ti pagnakmam. Nagnakam ka pa ya. Lakay. Di ka lahat na kami nagulimag. Noon niya ti makit-kita. Saan ko mananaskan nga uyawam? Nya nga ita. Pinasoblyan da kakit nga rod iti sao. Apag saksakitan tinakam mo. Pudno magkidi ah. Anya. Isungag nakam kan. Bakit? Ikatam ko man da ita nga ugalim. Iki naman naguyaw mo. Ngamin, nuwar arigan. Sika, ti mas nakakatkatawa ti biyag na. Ngam isuda. Isungag baing ka kumamay. Supeng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Ampaw! Nakapurma ka ba? Itrayan ka na kan. Papanamngay. Ugali ti baranggal. Mapanak man ni Jayan ti balasang ararmay. Ha? Ano? At ang gayang palasang ararmay ka na kan. At dangkal, uray la dua. Anya, dua ko na. Ay, agasuman. Mabalin na yan mo tigas na. Mabalin. Aramidak nga rodon, di mabalay, dangkal. Ay, unay kan. Araramidam mo tikas iti aramid day di tatang mo ababae raw. Ah, Nuwar arigay. Kasla agsusukat iti badaw tikas ta nga agsukat iti babae. ni Uncle Mike. Podno ti bagbagak. Ngam niya, sana nasaya day tangar aramidam. Kanakan, saan ko kanunungan day tangar aramidam? No agaram ka, may salaang. Saan mo kumapagigid na lang? Anya ko nang pare. Adda number 1, number 2, kan number 3. Wala, gagangay ti gwapo ama ko na. Ay sos, agar aramid ka laki di iti pakaibabay nam no kasta pare. Kasano apa kay babay nak? Si kagi di man. Pogi po yung skit di ano ado ti babay. Hey. Anya? Iso si ka, mangsapol kay ti uray 5. Bueno, 6. Half dozen ba? Anya? Uray talo a babae, kan talo a bakla. Ayusin. Ayun na eh. Ay, laki di kabalan day tayo bagbagan paray. Sana ka babae raw, akas king ka. Ayayatin ka, Sofia. Si kalaan ti babae ti biyag ko. Ryan. Pangasim ko mamat ah. Taklunan na kon. Manumot ten abulan nga agdat-dato nakkan ka. Ha? Ibagam na danam namak, uno awan. Tapno amok teraramidak. Ay ayatin ka mat, Ryan. Ah. Isa amanipod ita. Agayan ayat kan. Kasta, ay no, nakaragragsaka kiti imbagam. Siya kung ti kararagsakan abaro itangal daw. Anya nga minin ti date ita? Date? 8 ita. Apay ka di. Ah, okay. Remember this day. Anya ti kunam? Agayan ayat kayon iti dayjay arayan, friend? One friend. Agayan ayat kamin. Inaklon ko idi na minsan nga aldaw. Kasta? Ay na! Congrats, Sofia! May love life ka na! Ay, nakaragragsakak, friend. Panag ko na. Isun ti lalaki ang para kanya. Ha? Ay, ayatag namin ni Ryan. Kat mariknak mo't akas tamot ti panagayat na kanya.
Iso asaan ang maikat iti panunot ko, nga ison ti lalaki ang naikari para kanya. Anya? Iso asa ka, aklo ng mutenjay ko nam idi kanyak anabayagan nga agdat-daton kan ka. Ang mga no agaram iti sa bali. Aguray pa'y, Sofia? Kayat ko pa'y nga amuan ti husto nga ugali dayjay ari ko. Unay kan pare. Ita pa naglalaming. Imbis nga ulas ti mabalin mo pagdobyan. Saan man tababae mo ti pagsusukutan pare? Shh! Tagtagari. Ha? Mga no da makangag. Narigatan. Anya? Ay, inaklon na kalangaro din ni Sofia. Ngam adapay lar armam amay sa abalasang. Mapagigiddan mo nga na, pare. Ay gawin na. Siyak pwede ko nam. Apay ka pa, oy. Anya? Ang mga no nalipatan mo pare. Guwapo ak. Iso babae pa'y kidinti masidag. Iso nga alangan ki di mo, tasyak pa'y tumatras. Ay sana! Anya? Ay, makapaungot dayjay arayan. Ha? Tapay madinirayan na ya. Pangaasimbahan tamapan kay di balayda. Inkabagbagaan di ka nakam. Ha? Adda na kaibaga kanyak, nga uray la kanudwa ti babae nga arman na. Anya? Inton kwan, masikugan na idadwa awanan. Awan tumanan sa bali a pagkamangan na, no saan adata. Bakit? Ingkan, bagbaga am di ka nakam. Saan mo nga urayan asyak ti mapan ijay. Taama nga no makaisawangak iti saan anasayaat kan kwa na. Mayak, takayat ka ba na napalagipan ka na ka? Ada nga min nakaibaga kan ni Antay, masaan na kanu amay-may siya. Di pala sa ngararmag, unak no saan adumanon kinkwana. Di manon may. Anya? Ay na, pangaasim ka na kan. Isarding mo na sa ngararamitan. Ang mga no pa kayo sa makam na ita. Anya kay laki din ayang kan. Amuyo mo tanata irtoy ka na kanyo. Ken kang runaan na. Nalaing. Amok ter aramida kang kal. Anya. Saan ko nga aramidan ti may sa abanag. No jak amaw alusutan. Don't worry, uncle. Legend to'y ka na kanyaw. Ay na pare. Pudno timbaga ti angkal mo kingga. Ha? Ang mga no iti day tangan aramida. Kit isuki day ti pakaisag makam. Narigatan pare. Anya kalaki din eh. Jak pa kay sagmakan da itoy. I know what I'm doing, you know? Awan to, man kami di pa nagtalak mo kan pamatim kanyak. Ay, un ka. Saan na nga ni Sofia, kani Jen, ti paggidgid ta na. Ha? Adaman na inayon. Kaya't naman tagpalugo kanyak. Tutupak mo ta. Anya? Sino man ang day tay? Adamay sa abaklay, Jili. Baknang. Napigsa ti parlor na. Nakuna na nga gusto ka no kanyak. Anya? Kun pare. Puno. Iso asan lang abalasang ti pagayayama. Adapay bakla. Ado ti kwarta na. Kunaman. Anya? Ay, ayatan ka unay, Jane. Apay. Panagrik na kat kas dalikliklikan na. Ha? Saan mat akasta, Rico? Apay nga naging kita kat... Jak pa mo, no, danam-nama ko no awan. Ay ayatan ka unay. Iso aman ni punta. Agayan ayatan. Ah, agyaman ak unay, ti panangaklon mo kanya ka. Agyaman ak unay. Awan anyaman na, Rico. Ay ayatan ka. Iso nga impod no kunday ta marikrik-nak. Kansapay la ko ma. Ta saan tumot nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ikarik. Siga lang ti babae nga ayatan kanipatid ko, ititong palbiyag ko. Agyaman na, Rico. Nasayaat no kasta, friend. Yam among tumat nga rod kanyak ati kaayan ayat mo. Wan, yam amok tukan ka. Ay na,
Masigurado ka mas daaw ka no makitan ti boyfriend ko. Ah, taapay ko mamas dawa. Wan ama nga no saan ka ngamin amamati. Nga iti kasday a kinataar na, katsyak ti inaram na. Anya, uunay kamutan, friend. Amom ti pudno nga ayat, saan ang maibasar iti lang Sa bagay matkit di Yam amok to kan ka, friend. Inton umay alawas siguro. Ay na! Agyaman ang unay tay may ka, Ronnie. Imayak gaputa inawagan lang mat itay nga umayak dito sa salon mo. Inawagan ka. Gaputa kailiw kan, honey. Ay, nangan kan? Saan pa yung nga honey? Lukas ta nga ruwad. Uray na. Agsukatak lang Wen? Amangan ngamin no ibain na kakakuyog no diyak agsukat. Ha? Mabit lang. Pagpulasak. Tayin tamangan iti favorite ko a restaurant. Agyaman na kiti panangpakan mo kanyak ha? Awanan yaman na. Si Kamit. Maawatak met no awan kwartam. Gaputan ako ng pagkarod nga awan trabahom ita. Pagyaman ako unay, gapot naman nakaawat ka. Si Ka talaga. Rumorte pa nakaawat ko. Gaputa si Katika sarsalitat. Kan gaputa ay ayaten ka. Ang no sa bali at tao, ay! Sana rumor di understanding ko. Anya? Awan kaya. Ang mga numalipatak. Umay ka kumay di parlor ko inton umay alawas. Ha? Awan ngamin kaduwag. Gaputa agawin ni Perla. Di kagdanag. Sana libretal daw mo. Bayadan ka. Ada pa'y free hugs and kisses, Anya? Umay ka nga umay. Tamnamaan ka. Ada nga minumay gayam ko. Agparibanda ka no. Ket awan kadwak ang mga sikaso. Mga na pare. Sama naman na ito inlotok ang native pa manok. Ha? Ay, nagimas mo dahil tanasidan pare. Jak pala makapangan. Apa nga pare? Napan kami nangan iti restaurant iti kadwak abakla. Anya? Ay, siya. Payon ti madanagang king ka pare. Kapay kumamoy. Una, gapot pinaypay sumut yun na pinaggigidan ti babae. Agraman bakla, tinutupam. Gagangay ti gwapo Kanya kalaki din. Awan ti rumbang apagdanagan. Basta tinapatag. Saan nga amo ni Sofia? Ken saan met nga amo ni Jane? Anya? Good morning! Good morning, friend. Urayin na kami, Bita. Na-traffic kami ngamin kini Jane. Kasta? Ay, unay na traffic. Inaldaw kasta. Wan nga rod, yung di ka madanagan, paumay kami. Iso nga isagana mo iti pagreband mo iti buok mi. Iti kasta, marugyam adagos apaman ang makasangpot kami. Ay na, itay pa nakasagana. Urayin kay nga rodin. Ha? Agawaan nyo, nakababayin iti boyfriend ko. Inayabak pa mo, nakaduan na diti parlor ko. Darasan nyo Anya? Iso ti ibagbagam a boyfriend mo, bakla? Jane? Sofia? Ha? Aga mo kayo, iti boyfriend ko? Awanan ka iti baeng! Anay ko. Salbagkang! Babaero ka! Anyat kaya't asawan da ito, Rico? Rico, timbaga na anagan na kan ka? Ha? Anya lakit din ta nagtangkan ti ulbod mo? Agpalawagak. Ay! Kahit mo sawan, pinaggigidan na kami. Anay ko. Yaklay pagaro, mamaramid mo tikas na kada kami. Babaero ka. Mabit lang. Pabit lang nga. Pumanaw kan. Anya ti pampanakil mo, dahita 1 inch, iso ka di? Ha? Dahita lang, nagbasit. Honey, nakababayin ka na iti tataw. Saan kumamot akas tati bagbagam? Ha?
Mabain ka amang nagdagiti tao, awan inch lang nga rodon dayta. Dayta ne, kat saan ka pa'y unay agwapo nga maaramid mo pa'y lang apagigidanan na kami. Awanan ka iti bain! 1 inch lang nga roden day taning. Babaero ka pa'y lang. Awanan ka itibain alalaki. Nagnakam ka, dahil titipanakan ka. Anday ko. Ay na, pumanakan! Saan ka pagtatakkunan? Pag ano, miti 1 inch. Day tati bagbaga kiniging ka paray. Pinaggigidan mo to mga minti babay kas kada bakla. Hanya nga ita. Mababay na ka. Jack mat amo nga gagayam da gaya matalaw. Da Sofia, Jane, kan jay bakla. Iso siguro kasta paray. Tapno pagnakmam. Nakababay na. Nagano ti tao itirwar ti salon. Nagkay-kay sa anak pa dagiti talaw. Sada ko naking ka 1 inch. Ay, nyalaki din. Ay, makapail ka mo paray. Apay limsak. Tapay nga 1 inch lang paray. Ay, nag-aramid ka lang itin nakaibabay ng paray. Ay, huwan nga ron. Kanya nga ita. Uray may sa kadakwada. Awan nagbatay. Imbabayin da ka pay. Ha? Iso nga adal day daking ka paray. Saan anasaya at apaggigidanan ti babay kas kada bakla. Gapo lang tadalangan. Pakaibabay nam lang day ta paray. Oh, kanya nga ita. Ada ka din naganap mo, iti kasta nga inaramid mo, Ryan. Uncle, Nagaramid ka lang, iti nakaibabay na. pasensya kay kuman, Uncle. Oh, ti kunam siguro makapanayon iti pogi points, ti kinaano ti chicks na niya. Anya nga ita, imbabayin na ka lang around iti kaadwan. Anya kito 1 inch nga imbaga na kingkangan. Pag nakmam kumamo na itan, Ryan, iti kasta nga inaramid na king ka. Diyak amok tulitan pa'y apag susukutan ti babay. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti Baysapay apakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Parang Tarabay.